Egunon eta ongi etorri guztioi, ikastaro honetan izen eman duzuen 181 lagunei. Ikusten duzuen bezala Miramarretik zuzenean ari gara, leku bikaina, eta espero dugu gaurko ikastaroa interesgarria izango dela zuentzat, guztiontzat. Zuzenean ere ari gara emanaldia ematen, YouTube bidez, eta bertan ere jende ugari egongo delakoan gaude. Gaurkoan irisgarritasun unibertsalaren bidean, irisgarritasunak eta teknologiak eskaintzen dituzten potentzialidadeak aztertu eta gizarteratu nahi ditugu, eta argi dago interes handia dagoela ikastaroan izen eman duten pertsona kopurua ikusita. Gaurko aurkezpena Miren Muñagorrik eta ni neuk egingo dugu. Ni Josu Astiria naiz, Elbiar Fundazioko adimen artifiziala hizkuntzan unitate koordinatzailea, eta Miren Muñagorri errotu enpresako kidea eta Accessible for All plataformako kidea. Jakin badakigu irisgarritasun ezaz hitz egiten dugunean, giza eskubidez hitz egiten ari garela eta arazo sozial egiturazko handi bat dela, baina ezin diogu uko egin soluzio teknologiek eta adimen artifizialak eskaintzen dituzten aukerei. Ezin diogu uko egin eta ez dago aitzakiarik aplikazioak martxan jartzeko. Esaten dugun bezala giza eskubideek ezin dutelako itxaron. Eta hori da bilatzen duguna ikastaro honekin, adimen artifizialak eta hizkuntza teknologiek eta digitalizazioak gizartearen eraldaketan eta irisgarritasunaren unibertsalaren bidean ekarriko dituzten aukerak aztertzea. Ikastaroa elkarlanean antolatu dugu, udako ikastaroak, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroak, Elbiar Fundazioa eta Accessible for All plataformaren artean, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendaritzaren laguntza eta babesa izan dugu. Jakin ezazue ikastaroa, eta uste dut harretan ere esan dizuetela, euskaraz, gaztelaniaz eta zeinu hizkuntzaz jarraitu daitekeela. Ponentzia bakoitza hitz egiten dagoen bitartean galderak egiteko aukera izango zuen. Ni galdera horiek filtratu egingo ditut eta denbora balin badago, galdera horiek bideratzen saiatuko naiz. Bat bi galdera baino gehiago ez dut uste aukera emango digunik, tarte guztiak eta kronograma guztiak nahiko ez du doalako, baina konpromisoa hartzen dugu galdera horiek hartu eta ikastaroa amaitzen danean galdera guztiak erantzun da egongo direla. Eta bueno, nire aurkezpena egin eta gero Mireni emango diotitza, Mirenek ere hitz batzuk egin ditzan. Eta mi esker etortxagatik, gizan oso pozik gaude, izan du gure proposamenak eukigun harrerakin, jende asko bildu dalako gaurko egunean gure jardunalira. Bueno, como decía Josu, la accesibilidad universal es un derecho fundamental que tenemos todas las personas para tener una vida para poder vivir en plenitud y de forma autónoma, pero todos somos conscientes, ¿no?, de que no hemos conseguido llegar al 100% a esa accesibilidad universal en ninguno de los ámbitos de la vida. ¿Sí? Eso no quita para que sigamos trabajando, sí. Tradicionalmente hemos trabajado en el ámbito físico y se ha hecho mucho en el apartado físico, pero queda mucho por hacer. Y hoy lo que queríamos era mostrar los avances tecnológicos en la inteligencia artificial y la aplicación que tienen estas en eliminar las barreras que no nos permiten ser al 100% accesibles. Hoy veremos algunas experiencias que se han desarrollado
y lo que conoceremos también serán los futuros retos a los que nos enfrentamos en diversos ámbitos. Conoceremos de primera mano desde el ámbito del turismo, de la silver economy, de la movilidad y de la política lingüística y del patrimonio cultural, los retos a los que nos enfrentamos en el futuro. Y nuestro objetivo un poco en esta jornada de hoy es ver cómo a través de la inteligencia artificial y de los diversos desarrollos tecnológicos que hay podemos aportar soluciones innovadoras en torno a la accesibilidad universal. ¿Sí? Nos hemos marcado una serie de objetivos para la jornada de hoy. ¿Sí? La primera es socializar y sensibilizar a los agentes públicos y privados para que en el desarrollo de sus políticas o de sus planes de gestión tengan como eje central la accesibilidad universal, que no la apliquen como algo externo una vez que ya han diseñado todo, sino que esté desde el principio de todo el proceso. Os vamos a mostrar a través de distintos ejemplos cómo se aplica la inteligencia artificial en esos desarrollos innovadores de accesibilidad universal. Y por último, nos gustaría, pues, a través de conocer los retos en todos esos sectores que he mencionado antes, ¿no? Conocer o imaginarnos, ¿no?, cómo podemos solucionar a través de la inteligencia artificial o los desarrollos tecnológicos esos retos que se nos plantean de cara al futuro. Y bueno, vamos a dividir esta jornada en 3 partes. En una primera parte participaré yo. En la primera parte explicaremos un poco los conceptos básicos sobre los que vamos a hablar a lo largo de la jornada. Yo hablaré de la accesibilidad universal. Igor nos explicará algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Y Gotzon Arzayus nos explicará un poco de los desarrollos tecnológicos que ha habido también ligados con la accesibilidad universal. En un segundo bloque tendremos la participación de Santi Pisonero, que nos va a hablar de la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal. Y habrá un tercer bloque en el que participan, yo creo que son seis ponentes, un poco de la diversidad que os he comentado antes. Habrá una ponencia sobre movilidad, sobre silver economy, de patrimonio cultural, política lingüística y de turismo. Y veremos la aplicación, los retos o las oportunidades que se presentan en cada uno de esos sectores en torno a la accesibilidad universal. Y yo creo que un poco es eso, ¿no? Ya podemos dar por comenzada la jornada y sin cambiar ni de posición ni de personas. Voy a empezar yo. Os voy a explicar un poquito, mi idea es explicar un poco la accesibilidad universal para que a lo largo de la jornada tengamos todos presente cada vez que hablamos de la accesibilidad universal, que va a ser recurrente, que estamos hablando y pensando todos en lo mismo. ¿Sí? Si empezamos con las diapositivas. Bueno, sin más, bueno, como ha dicho yo soy Mire Muñagorri, barkatu, nire ponentzia euskera zengo da, bai? Nire izena Mire Muñagorri da, arkitektoa naiz, eta errotu taldean lan egiten dut, baina nik gaur hemen Accessible for All-eko taldearen parte bat bezala nago, bai? Accessible for All disiplina anitzeko teknikari osatuta dagoen talde bada, profesional desberdinak osatzen dugu, bai? Arkitektoak daude, irisgarritasunean teknikariak, turismo arloan lan egiten dugunak baita, denak daukagu amankomunean helburu bat, bai? Eta da, sortu nahi dugu inguru bat denantzako erabilgarria eta baliagarria dana, denantzat irisgarria dana, bai? Eta helburu horrekin sortu genuen Accessible for All, eta gure eguneroko lanean aholkularitza lanak eta formakuntza lanak egiten ditugu irisgarritasunaren inguruan, bai? Eta formakuntza horien lan egiten jarraitzen dugunean konturatu gea, eskerrik asko.
lehenengo lana izaten da, arazo teknikotxo bat daukagu hemen. Segundu bat, bai. Bueno, jarraituko etizketan bestela. Formakuntza egiten dugunean, lehenengo galdera egiten duguna jendeari jakiteko abia puntua zein dan, galdetzen diogu ze ulertzen duten irisgarritasun bezala, bai. Zer da irisgarritasuna beraientzat, bai. Edo ze irudi etortzen zaien burura irisgarritasun hitza entzuten dutenean, bai. Eta ia kasu guztietan erantzuna gurpildu naulkia izaten da, bai. Irudi hori etortzen zaie denei burura. Hemen aurrean ikusten duzuten irudia etortzen da denen burura, bai. Eta honek asko esaten du, bai. Irisgarritasuna ulertzen dugu, barrera fisikoa edo oztopo fisikoa kentzearen arrazoi bat, bez? Eta normalean gaina beti lotzen dugu desgaitasun fisikoa daukaten pertsonekin, bai. Baina, pixkate haratago juten gehanen eta galdera sakontzeko eskatzen dugu, erantzuna sakontzeko eskatzen diogunen, desgaitasun fisikoa gainditzen dute eta hasten dira, pentsatzen irisgarritasuna baita lotuta itxuekin edo entzumen arazoak dituztenekin edo mutuekin edo, bai. Baina ikusten duzu denak desgaitasuna daukaten pertsonekin lotzen dutela, bai. Horrela lotzen dute irisgarritasuna, bai. Eta irisgarritasuna ez dago desgaitasunekin lotuta, bai. Irisgarritasuna guztien eskubidea da, ez bakarrik desgaitasuna daukaten pertsonena, eta gure gizartea ez dago osatuta desgaitasuna daukaten pertsonak eta ez daukatenen artean, bai. Gure gizartea zerbaitagatik bereizten baldin bada da aniztasunagatik, bai. Ezaugarri oso desberdinak eta anitzak dauzkagun pertsonak gea, guztiok dauzkagu ezaugarri bereziak eta orduan behar bereziak dauzkagu, bai. Hasi nabarmenetik, pertsona zarrak daude eta aurrak daude, hor desgaitasunik ez dago, baina behar bereziak badaude, bai. Eta pertsona guztiak edo altuagoak, edo txikiagoak, gizenagoak, argalagoak, denak daukagu desberdintasunen bat, bai. Eta ez da hori bakarrik, gure bizitzan zehar, gure gaitasunak aldatzen joaten dira, beti ez dauzkagu berdinak jaiotzen ganen guztiz menpekoak gea, eta bizitzan aurragoatzen eran gaitasunak irabazten joaten gea, autonomia gehiago izaten dago. Orduan, onartzen baldin badugu denak desberdinak gehala, ezaugarri desberdinak dauzkagula, eta guztiok daukagula irisgarritasun unibertsalaren eskubidea, aurrera pauso bat eman behar da, irisgarritasuna ezin dugu ulertu mugikortasun arazoak kentzea, eta 2013 urten, errege dekretu bitartez, onartu zen irisgarritasun unibertsalaren definizio hau, eta ikusten duzuen bezala, definizioenetan ez da inongo momentutan desgaitasunetaz hitz egiten, eta ez gea bakarrik ingurumenen aldetik bakarrik hitz egiten. Hemen esaten du definizio honen arabera, irisgarritasun unibertsala da baldintza bat, eduki behar dutena ez bakarrik inguruek, baita prozesuek, ondasunek, produktuek, zerbitzuek, tresnek, gauza guztiek izan behar duten baldintza bat, bete behar duten baldintza bat da, eta baldintza horrek baimendu behar dugu pertsona guztiei, ez bakarrik desgaitasuna daukatena, baizik guztiei, segurtasun eta erosotasun baldintzetan aldanero autonomoan eta naturalenean ulertu eta erabiltzeko. Orduan, irisgarritasun unibertsala horrela ulertzen baldin badago, gainditu behar dugu aurretik daukagun kontzepzio hori, irisgarritasuna da barrerak kentzea, eta kasu batzutan baita, komunikabide arazoak gainditzea, hori baina askoz ez gehiago eta konplexuagoa da. Irisgarritasun unibertsala ingurunaren ezaugarri bat da, ez da pertsonan ezaugarri bat. Hau da, ni arkitekta naiz eta adibide bat izan diteke, guain dela urte batzuk gertatzen zana, eraikin bat diseinatzen genduen, diseinua egiten zen, eta gero esaten genduen, eta nola egin dezakegu eraikin hau irisgarri izatea. Eta orduan azaltzen zian rampak, edo barandiak, edo danadakoak.
Eta hola ezin da izan, ingurunaren diseinatzen dugun gauza guztien zentruan egon behar du irisgarritasun unibertsala. Zentruan beti egon behar du pertsona. Eta pertsona ulertuta bere desberdintasun guztiekin eta behar guztiekin. Askotan gertatzen zaigu, bezero batek eskatzen digunen bere lokala edo bere zerbitzua irisgarria egiteko, eta konturatzen dianen, horrek kostu bat izan dezakela, pentsatzen du edo orokorrean jende gehienak dauka joera pentsatzea. Egin behar dut aldaketa bat gizartearen 10%-ari iristeko. Baina guk esaten diguna da, planteamendu hori ez dela egokia. Egia da, inguruneak ez baldin badia irisgarriak, populazioaren 10%-ak ez daukala aukerarik zerbitzu edo inguru batzutara iristeko, baina egia da baita gure inguruneak eta gure zerbitzuak guztientzako pentsatzen baldin baditugu, eta guztientzat irisgarriak egiten baldin baditugu, 10% horrentzat funtsezkoa izango da, baina populazioaren 40%-entzat hobekuntza bat izango da, beraintzat berrezkoa izango da, eta zalantzarik gabe 100%-entzat diseinu berri horrek erosotasuna emango dio. Guztientzat onuragarri da zerbait da. Orduan ez da pentsatu behar egiten dugun ahalegin hori 10%-ari zuzenduta dagoela, baizik eta pentsatu behar dugu 100%-en hobekuntza bat izan behar duela. Ez dakit denboraz nola nabilen. Ondo no? Bale. Karo, esango dugu, hori paperean oso polita da, 100%-entzat irisgarria egin behar da, baina nola egiten dugu, nola diseinatzen dugu zerbait 100%-ean pentsatuta, hori oso zaila da, nik esango nuke ez zinezkoa. Baina egia da, hasierat diseinatzen genduen eratik aurrera pauso batzuk eman behar ditugula. Duela urte batzuk diseinatzerako orduan, bezeroa edo zerbitzua eskaintzen denean pertsonaren bataz besteko kalkulo bat bezala egiten zen, eta orduan pentsatzen zen, bezeroa izango da pertsona gazte bat, 40 urte, gizonezkoa eta autonomia osoa daukan pertsona, eta horrentzako egiten zen diseinua. Baina gero errealitatean gizartearen zati handi bat baldin badago baita ezaugarri betetzen dituna, egia da, jende pilo batek ez ditula ezaugarri betetzen. Eta orduan diseinua bakarrik egokitzen baldin bazan perfil hortara, jende pilo bat gelitzen ginen nolabait kanpo. Eta beharrezkoa da pentsatzea beste perfil batzuk, beste aniztasun batean, guk diseinatzen dugun ura pertsona guzti horiei iristeko. Nola egiten dugu hori? Hori egiten dugu pertsonarengan zentratutako diseinuarekin. Pertsonarengan zentratutako diseinua da lan metodologia bat edo filosofia bat da. Diseinuaren atal guztietan edo diseinuaren prozesu edo zati guztietan pertsona egon behar du oinarrian, eta pertsona horri pentsatuta egin behar da. Diseinatzaileak empatia edo eduki behar du, pentsatu behar du, gaitasuna eduki behar du beste pertsonaren lekuan jartzeko, diseinua ezaugarri horietara egokitzeko. Eta, barkatu, hola bakarrik lortuko dugu, guztientzan pentsatutako zerbitzu bat edo diseinatzea. Egie da hori produktu berrietan errazagoa dela, zailagoa da lehendik dauden zerbitzu edo inguruneetan egokitza, baina ahalegina egin barra daukagu. Beste kasu batzutan baita, ulertu garra daukaguna da, pertsonak zentratutako ingurune bat diseinatzen dugunen edo zerbitzua diseinatzen dugunen, ez dela funtzionaltasunean bakarrik pentsatu behar, esperientzia osoan pentsatu barra daukagu. Eta horren adibide garbia da, adibidez turismoaren kasuan gertatzen dena. Gure eguneroko lanean ikusten dugu daudela egoitzak, alojamentuak, edo daude rekursoak, edo daude garraio publikoak izugarrizko ahalegina egin dutenak beraien instalazioak edo zerbitzuak egokitzeko irisgarritasunera, eta ezin baldin bada 100%-era iritsi, baina pertsonaren gehiengoak era autonomoan erabili ahal izateko beraien zerbitzuak.
baina kasu gehienetan egiten dituzten eraldaketa edo transformazio guzti horiek gero ez dira ondo iristen populazioara. Eta orduan, biztanlerien gehiengoak ez du jakiten etxai informazio hori jasotzen. Eta norbaitek kanpotik datorrenean eta gurean oparra pasan egitunean edola, agian lo inbardun hotelaren informazioa badauka eta honek dauzken egokitzapenak ezagutzen ditu, baina jakin beharra dauka nola iristen dan, nola mugitzen dan, eta zer rekurso dauzkan irisgarriak dianak eta denatan disfrutatu ahal izateko. Batzutan arazoa da errekursoak beraiek ez dutela komunikatzen, eta bestetan izan diteke baita web orrian ez dagoela dokumentazioa edo web orria bea ez dela irisgarria. Orduan oso importantea da, esperientziataz hitz egiten dugunean, jatorritik, hasieratik pertsonan lekuan jartzea, berein esperientzia nola izan barran ondo ezagutzea, pauso guztiak ezagutzea, eta kontu egitea prozesu guztian eta kate guztian inungo etenduraik ez egoteko. Denak esperientzia ondo bizializateko, ze pausoietako bat espalimmada irisgarria, pertsonaren esperientzia eten egiten da, eta igual izan ikai arrazoia oporreta ez etortzeko edo disfrutatzeko aukerarik ez izateko. Eta, nik nire helburua zen pixkat hori konturatzea, irisgarritasun unibertsala zitzeiten nahi ganen, pertsona guztita zitzeiten nahi gala, ez bakarrik ezintasun badaukan pertsonetaz, eta ez gala hitz egiten oztopo fisikoaren kentzeak edo konpontzeak, baizik irisgarritasun unibertsalak komunikazioan daukala zerikusia, aspektu sozialetan daukala zerikusia, eta zerbitzu eta produktu guztiari eragiten dien baldintza bat izan behar duela. Eta, hasiera baten, eskerrik asko, nire ponentzian entzuteagatik. Nik ezakit galdera bat badagoen edo... Ez da galderarik, baina nik badaukat. Esan josu. Azken finean begira da aldaketa bat, suposatzen du. Nik gogoan daukat, bidaide plataformarekin o teknologiakerekin hasi ginenean eta deitzen genioen ausardia handiz irisgarria zela, Eta goatzen ez zuekin elkartu ginenean eta usurbiera gero Xabier Arregik azalduko du usurbigo esperientzia. Jun ginenean, benetan konturatu ginen zertzen, pertsona ororentzako pentsatutako aplikazioa garatzea, eta pasatzen da bai espazioen antolaketan, baina teknologian ikustet hori asko gertatzen dela. Erraz esaten degula irisgarria dela odenontzako, baina gero hasieratik ongi diseinatu behar dela, pertsona guztientzat egin nahi baldin badugu zerbait. Hor da, pertsonaren zentratutako diseina, nik ez dut ezinbestekoa dela, edo zer gauza pentsatzen dugunen, diseinatzen dugunen, empatia hori eki behar dugu, eta jakin behar dugu, pertsona heldu batek, nola jasotzen duen informazioa, nola ulertu dezaken, interpretatu dezaken, aurro batek, eta igual ezin dugu diseinatu zerbitzu bat edo produktu bat guztientzako baliagarri dana, baina zerbitzu horrek eduki dizke varianteak, kolektibo bakoitzai eskaini dikeena. Orduan, nik uste filosofia aldaketa bada, eta kostatzen nahi zaigu, baina gaur pausutxo bat eman behar dugu, desaituko gea jendea eraldaketa hortan parte hartzen saiatzea. Eskerrik asko Miren, gero tokatuko zaizu berri ere igotzea. Eta orain teknologia hitz egiteko Igor Leturia eta Gotzon Arzeluz izango ditugu. Igor Leturia Aluiar Fundazioan ibilbide luzea egin duen, hizkuntza teknologiekin lotuta egin duen aditua da. Une honetan adimen artifiziala hizketan alorreko arduraduna, aditu plataformaren koordinatzailea eta bidaide soluzio teknologikoaren gidaria izan dena. Eta oso ongi ezagutzen ditu hizketa teknologiek dituzten potentzialidadeak eta berak hizketaren alorreko aurkezpena egingo dugu.
Ondoren, Gotzon Artzeluz etorriko da, Batura Mobile enpresako negozio garapeneko arduraduna da, eta bai mugikorrek eta aplikazioek irisgarritasunari begira dituzten erronkak eta dituzten aukeren inguruan hitz egingo digu ondoren. Eta bloke honekin emango diogu, bai Igorrekin eta bai Gotzonekin, bai lehengo blokeari emango diogu amaiera. Igor, zurea da hitza. Bai, Josuk esan dauen bezala, parkatu hau atzera ezin dotuta. Bale, ez. Horra gertzen da, minimizatuta ere. Bale, orain bai. Eta berriro dator. Bale. Bueno, nire izena Igor Leturia da, eta Eluiar Fundaziotik nator. Eta pixkat nik kontatuko dudana da, adimen artifiziala eta hizketaren teknologiak zer egin dezaketen irisgarritasunean eta laguntzeko, ezta? Pixkat hitzaldia kokatzeko eta hasteko komeni da aipatzea zer dian, ezta? Hizketa teknologiak eta adimen artifiziala, ezta? Izenburuan dauden bi gauza horiek. Hizketa teknologiak izetez dira lengoia naturalaren prozesamenduaren parte bat, ezta? Lengoia naturalaren prozesamendua edo hizkuntza teknologiak ere deitzen dian alorra edo ikerketa atala, sartzen da testuzko teknologiak, ezta? Ezagunenak igual itzulpen automatikoa izan leikena, baina beste asko ere badaude, gero daude hizketaren teknologiak eurak, eta gaur egun baita ere sartuko genuke hor zeinu hizkuntzaren teknologiak, ezta? Aipatu dituen lengoia naturalen prozesamendu guzti hau eta hizketa teknologiak dia adimen artifizialaren ataletako bat, ezta? Adimen artifiziala da, makinak gizakion prozesu arrazional eta deduktiboak egiteko edo imitatzeko gai izatea lortu nahi duen zientzien edo teknologien multzoa, eta azkenian robotika, ikusmen artifiziala eta beste batzuekin batera, ezta, lengoia naturalen prozesamendua da adimen artifizialan parte bat. Eta esan dudan bezala, horien parte bat, hizketaren teknologiak. Orduan, hizketa teknologiak bi arlo nagusitan banatzen dira, ezta? Bata da hizketaren ezagutza, eta hau da, ahozko hizkuntzaren ezagutza eta hori testu bihurtzea egiten duna, eta bestia da kontrako bidea, hau da, testu batetik abiatuta giza hizketaren sorkuntza. Eta, hitzaldi honetan adibidiekin ikusiko dugun bezala, hizketa teknologiek asko lagun dezakete irisgarritasunean, ezta? Edukiak irisgarri egiten, eduki digitalak. Irisgarritasunan inguruan, Mirenek aipatu dauz zehatz hau zer dan irisgarritasunan, nik pixkat, Wikipediatik edo hortik hartutako definizio batetik, irisgarritasuna da azkenien produktu, gailu, zerbitzu edo inguruneak, eta baita edukiak ere, ezgaitasuna duten pertsonek erabiltzeko diseinatzea, ezta? Eta hainbat ezgaitasun mota sartzen dira honetan, entzumenarena, ikusmenarena, ezgaitasun motor edo fisikoak, intelektualak, kognitiboak, eta mota askotakoak. Eta horietan laguntzen dute hizketa teknologiek, baina irisgarritasunean badau faktore bat guretzat Eluiarrentzat garrantzitsua dena eta da hizkuntzena, ezta? Eta bi aspektutan eta bi norabidetan iruditzen jat komeni dela aztertzia hau. Bata da hizkuntza irisgarritasunarena, ezta? Hizkuntza irisgarritasuna gauza da irisgarritasunakin batera, irisgarritasunan definizioan batez ere ezgaitasunak aipatzen badiebe, diseinu unibertsalan kontzeptua oso erlazionatuta dagoena irisgarritasunakin, horra aipatzen da ez bakarrik ezgaitasuna, baizik eta edukiak eta pertsona guztien eskura jartzea, ezta? Mirenek komentatu da hori. Ez bakarrik ezgaitasuna, baizik eta adina eta beste faktore batzuk gorabehera bai. Eta faktore horietan baita ere sartzen da hizkuntza ezagutza, ezta? Eta orduan hor dago hizkuntza irisgarritasunaren kontzeptua edo linguistic accessibility edo, eta hori da azkenien edukia
pertsona guztien norbere hezkuntzan eskuratu ahal izatea. Azkenean eduki bat ez badago pertsona batek uler dezakeen hizkuntzetako baten, eduki hori ez da irisgarria pertsona horrentzat, ezta? Eta orduen, hizkuntza teknologiek eta bereziki itzulpen automatikoak, ulertuko den bezala, asko lagun dezakete hizkuntza irisgarritasunan kontuen. Hizkuntzarekin lotutako beste faktoria aztertu edo landu nahi dutena, da hizkuntzaren eragina irisgarritasunien, ezta? Ikusiko dugun bezala, teknologiak asko lagun dezakete irisgarritasunien, bai. Baina teknologiak, bai itzulpen automatiko hizketaren sintesi edo ezagutza, lantzen dira edo garatzen dira hizkuntza jakin batentzat edo batzuentzat. Orduen, hizkuntza batzuk teknologia asko eta oso onak dituzte, eta gainera eskuragarri daude telefonotan, ordenaгаilutako sistema eragiletan, eta beste batzuk aldiz ez, ezta? Eta horrekiten dago, hizkuntza batzuetako hiztunek errazago daukatela inklusioa eta eduki edo zerbitzuetarako irisgarritasuna beste batzutakoek baino. Beraz, pixkat, sarrera honekin bukatzeko, azkenien esan nahi dudana da, hizketa teknologien aplikazioak erakutsiko ditugu irisgarritasunean, baina azpimarratuta baita hizkuntza faktoria, garrantzitsua da Elhuyarrentzat, eskoarekin egiten duelako lan, eta orduen pixkat ikusiko ditugu baita hizkuntza irisgarritasunari begirako aplikazioak, itzulpen automatikoakin kombinatuta, eta kasu honetan gaina jarriko dugu enfazia pixkat euskararentzako dauden tresnetan, erakutsiko ditugu danetariko adibideak, baina euskaran edo guk egindako tresnak ero badaude adibide batzuk erakutsiko ditugu euskararenak, ikusteko zen mailataraino dauden aurreratuta horrelako teknologiak euskararentzat. Aplikazioen adibide bat hizketaren sintesiana da testuen irakurketa edo testuak irakurtzeko tresnak. Hauek asko laguntzen daue, ikusmen ezgaitasunak edo dislexia moduko gaitzak dituzten pertsonek edukietara atzipena izateko. Eta orduen, horrelako tresnak egon badaude eta asko, baina gailuetan integratuta etortzen direnak ez daude euskaraz. Egon badaude bestelako tresnak, Euskal Herriko Unibertsitateko Aulabek garatutako AOTTS, Euskarazko hizketa sintesiko sistema, instalatu daiteke hainbat sistemetan, eta horren adibide bat, horren erabileraren adibide bat da, Elhuyarrengu garatu dugun irakurle digitala. Eta hau da, edozein plataformatan eta dagoen edozein formatutako testua, bai webgune bat, bai PDF bat eta bai Word dokumento bat irakurtzeko balio duen tresna bat. Ikusiko dugu honien adibide bat martxan, bideo zati batekin, bale? Nola entzuten den. Dresdenen bombardaketa bigarren mundu gerran barna 1945ko otsailaren 13 eta 15 bitartean erresuma batuko, RAF, eta Amerikako Estatu Batuaketako, USAF, hegazkineriak Dresden hiriaren kontra burututako ekintza armatua izan zen. Jomuga horren beharra eta egokitasuna Orduen, bide horretan, horrek ikusi dozuen nola, edozein webunetan gaudela, baina PDF bat edo Word bat izan daiteke, irekita eta esaldi baten klik eginda tresnak irakurri egiten digu, ezta? Eta hau izan zen bere garaian, hezkuntza sailarentzat, dislexia daukaten ikasleentzat, euren ikasketa prozesuan lagungarri den tresna bat. Beste aplikazio bat, honena da, Bidaide, lehen pixka tiozuk aipatu du, eta geroagoko hitzaldi baten aipatuko da Xabier Arregik, beraz ez naz gehiago luzatu kontan, baina hizketa sintesia eta itzulpen automatikoa baliatuta, badaude soluzioak, turismo eta ondade ibilbideak irisgarri eta egiteko tresna bat. Pasatzen bagera hizketa ezagutzaren aplikaziotara, aplikazio bat oso erabilgarri eta nabarmena da saioen azpititulazio automatikoa. Horretarako Elhuyarrek badauka tresna bat aditu deitzen dana, euskaraz, gaztelaniaz edo elebiz funtzionatzen duna, eta balio duna saioak azpititulatzeko.
Honen adibide bat ere erakutsi nahi dut, kasu honetan ere bideo batekin, bale? Bueno, eta hemen ikusten da nola bideo bat hartu dezakegu, edo, bueno, kasu honetan YouTubeko esteka bat, baina izan daiteke gure gailuan daukagun bideo bat, aditun txertatzen dugu, eta transkribatzeari eman da, bueno, pixkat denbora bat eramaten du, hementsen denbora hori moztuta dago, baina pixkat itxoin eta gero ikusten da nola bideo hori azpititulatuta daukagun. Akats batzuekin, normala dan bezala, baina gero ediziorako interfaze bat dago. Zirkulazio aparatua. Non, zatika entzun daitekeen, eta zati Hainbat aldiz entzun duzu elkarren zuzendu. artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak. Eta behin zuzenketa bukatuta dagoenean, gordetzen dugu, eta behin gordeta, hor ikus dezakegu bideoa Hainbat aldiz azpititulatuta. entzun duzu Vale. elkarren artean loturik eta koordinaturik Orduan. diharduten hainbat Bale. Beste adibide bat, gauza bera itia azpititulazioa, baina zuzenian, ezta? Adituk hau egitea ere uzten du. Eta kasu honetan, beste bideo zati bat jarriko dizuet. A ber, hemen... Kasu honetan adituri jarriko diogu mikrofonotik diktaketa eta bideo bat Este martxan Parlamento debe responder, sin duda, a las demandas ciudadanas y para ello debemos garantizar el pleno funcionamiento de esta Cámara, garantizar el principio de representación. No podemos permitirnos el riesgo de paralizar la actividad parlamentaria por una mera cuestión de ineficacia a la hora de establecer su cometido aún Kasu honetan elebiduna ere bada, aurrerago botako dut. erramintak euki behar ditugu. Vale. Orduan, hau da beste adibide bat, hizketa teknologien aplikazioarena, eta aurrera jarrituko dut. Hau bera erabili daiteke ez bakarrik saioak zuzenean azpititulatzeko, baizik eta baita diktaketa egiteko, ezta? Hau da, ez gaitasun fiziko edo motorrak dauzkaten pertsonek eta teklatuarekin ibiltzeko zailtasunak dauzkatenek idazteko balia dezakete tresna hori bera, ezta? Diktaketa eginda. Hemen erakusten dut adituko kaptura bat, ezta? Non ni hitz egiten nahi naizen eta berak esaten dudana idazten doan, baina moztu zera bukatzerakoan transkribatu duen hori eraman dezakegu gure gorde eta berarekin nahi duguna egin, ezta? Beste aplikazio bat bien kombinazioa, ezta? Hizketa ezagutza eta sintesia kombinatzen baditugu, existitzen dira gailu batzuk, bosgorailu adimendunak dianak, denok ezagutzen ditugu Googleen Google Home eta Amazonen Alexa tresnak, oso interesgarriak dianak, etxetan edozeinak erabilditzake, baina bereziki hainbat ez gaitasun dituzten pertsonentzat oso baliagarriak izan daitezkenak, eta euskerak ez daudenak. Eta kasu honetan, Eluiar, Talaioz eta Eskurakin batera, ari gara garatzen, bosgorailu adimendun euskaldun bat, eta honen adibide batzuk ere ikustearren, a ber, bideo bat. Vale. A ver. Uste entzuten, parkatu. Hai, Mycroft. Zer egun da gaur? Horbean ikusten dezue, nola nik hitz egiten dudana. Asteleena 2021 otsailaren 15. Bera esaten nahi. Hai, Mycroft. Volumen, hai, Mycroft. Bueno, saltatu egingo dut pixkat aurrera. Ean dago. Bale, baina ikusten da irratia jarri dezakezu. Gelditu irratia. Bale, volumena igo, jetxi, zer egun da gaur, zer ordu, email bat bidali. Hai, Mycroft. Eta horrelako gauzak. Esan kaixo zer moduz. Kaixo zer moduz. Bale. Orduan, esan dakoa, beste erabilera bat. Pixkat horiek dira hizketa teknologiakin lortzen dianak, baina esan dugun bezala nahi nitu nahi patu baita itzulpen automatikoarekin kombinatuta pixkat egin daitezkeen beste gauza batzuk, ezta?
kombinatzen badugu hizketaren ezagutza itzulpen automatikoekin, ja egin ditzakegu saioak automatikoki azpititulatu, baita zuzenean ere nahi bada, beste hizkuntza batera, ezta? Adibidez, hau erakutsiko dudan azken bideoa, bale? Kasu honetan, ikus dezakegu nola lehenago transkribatu duen edo azpititulatu dugun bideo hori itzultzera bidaltzen dugun, eta oso segundo gutxitan, tresnak itzultzen digu azpitituluak, eta zuzenean jar dezakegu bideoa Zirkulazio ja aparatua. itzulitako azpitituluekin. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure Orduan, oso interesgarria da hori, hizkuntza irisgarritasuna begira, eta zergatik ez zuzenekoa, hau ez dut erakutsiko denbora faltagatik, baina zuzenean ez bada ere, ze, azkenean, zuzeneko azpititulazioak, pixkat atzerapen bat badauka segundotxo edo dezima batzutakoa, baina esaldia amaitu arte itxoin behar da itzultzeko eta hola, baina segundu batzutako atzerapenarekin, hau da, ia zuzenean, euki dezakegu, ahoz dan saio bat, kasu honetan, adibide hori erreala da, benetan jarrita, horixe, euskeraz edo gaztelaniaz den saio bateko zati bat ikus dezakegu beste hizkuntzaren baten, bale? Hau, esan dugun bezala, hizketaren ezagutza eta itzulpen automatikoa kombinatuta hori lortu dezakegu, baina horrei gehitzen badiogu ondoren hizketaren sorkuntza edo sintesia, ari gara esaten hizketa testu bihurtuko dugula, testu hori beste hizkuntza batera itzuli eta berriro audioa sortu da. Ari gara automatikoki bikoizten, eta hau izan daiteke zuzenean zeinez, bai? Horlako gauzak ari diaia egiten hizkuntza batzuetan, eta gu ere, hasi gara gauza batzuk egiten. Hemen, gero beste hitzaldi baten aipatuko da gehiago, baina zeinu hizkuntzaren ezagutza eta sintesia ere gero eta gehiago entzuten dian teknologia batzuk dira, eta hemendik denbora batera edo urte batzutara agian posible izango da, testutik edo hizketatik hainbat hizkuntzatako zeinu hizkuntzara bihurketa eta baita zuzenean ere, ez? Eta kontrakoa, zeinu hizkuntzatan egiten ari den pertsona batek esaten duen hori, hainbat hizkuntzatako testura edo hizketara bihurtzea baita zuzenean ere. Eta, uste dut hau ere geroago agian aipatuko dela, irakurketa errazare deitzen den testu formatua, ez da, oso interesgarria dana hainbat ezgaitasun mota dituzten pertsonentzako, planteatu daiteke baita itzulpen automatikoko sistemak edo testuen simplifikazio automatikoko sistemak erabiltzia irakurketa errazera bihurtzeko. Pixkat hauek dira gaur egun ja erabil daitezkeen Bai, orantxe. Bai, segituan. Erabil daitezkeen teknologia batzuk eta euskerarako baita erabil daitezkenak eta etorkizunean gehiago ikusiko ditugunak eta erabili ahal izango dienak. Egia da, adibide horiek denak erreala dira, baina momentuz mugatuta daude, hizketaren ezagutza eskatzen dau gauza minimo batzuk, ez da, erregistro formala, kalitate ona, itzulpen automatikoak ere, ez ditu itzultzen berdin testu mota guztiak, administratiboak eta bai, baina beste batzuk ezain beste, eta hizketaren sintesia momentuz eta neutroa izaten da, ez da, hizketa hitzaldi baterako balio dezakena eta horrelako gauzak, baina ezain beste emozioak adierazteko da orduan. Baina behintzat, hitzaldiak, albistegiak, dokumentalak, udalbatzarrak, parlamentuen saioak eta horrelako askotan aplikatu daitezkeia ikusi ditugun moduko azpititulazio automatikoak eta beste hainbat gauza. Etorkizunean hizketaren ezagutza joango da gero eta hizkera, erregistro eta audio kalitate gehiago ezagutzen, itzulpen automatikoa ere joango da gero eta erregistro gehiago gero eta hobeto itzultzen, eta hizketaren sintesia ere, ari dira lanak egiten, hainbat pertsonen jatorrizko ahotsak imitatuaz, emozioak adierazita, beraz, etorkizunean espero daiteke gero eta saio mota gehiago azpititulatu, itzuli eta bikoiztu ahal izango direla automatikoki, ez da? Filmak, literatura, elkarrizketa informalak. Eta, etorkizunean hori espero dugu teknologiaren bitartez etorriko direla irisgarritasunean eta baita hizkuntza eskubideen trataeran aurrerakuntza handiak,
Eta guretzako oso garrantzitsua da euskarak etorriko diren aurrerapen guzti horietan ere presente egotea, eta Elhuyarren behintzat horretan ahaleginduko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Igor. Uste dut hizketa teknologiek irisgarritasunaren bidean zeukerak bikaina azaldu dituzula eta aurrera begira ere zeukera dauden. Galdera batzuk daude aditu plataformaren inguruan, ongi iruditzen bazaizue, horiek txatean erantzungo ditugu, azkenean aplikazio konkretu bati buruz direlako eta erantzungo ditugu, eta gero badago ohar bat esaten duena lengua de signos dela, ez lenguaje de signos. Así, lengua de signos erabiltzeko esaten dugute, eta hori apuntatzen dugu ohar hori. Eskerrik asko Igor, hitzaldiaren gatik, eta Gotzon Arzelusen txanda da orain. Denbora uste dut nahiko ongi goazela, oso ongi goazela, puntual goazela, joan behar dan bezala. Ordan Gotzonen adaitza. Aurrera. Eman nahi nituzke, EHUko udako ikastaroei, Elhuyarri eta Accessible for Allei antolatu duzuen jardunaldi honeatik, oso jardunaldi interesgarria, leku ezin hobian, eta, helburua da, aurkezpen erdera zingot, baina, nolabait, enpresa teknologiko batek irisgarritasunaren bide honetan egiten ari dan bidaia eta aurkitzen ari dan arazoak nolabait plazaratzea. Decía que estoy muy agradecido a los cursos de verano de la UPV, a Elhuyar y a Bas for All por esta iniciativa, que es una iniciativa creo que súper interesante. Y un poco el objetivo de mi presentación es explicar un poco el viaje que estamos llevando adelante en Batura en torno a lo que son las aplicaciones móviles y la accesibilidad. A ver si va esto. No quiere. Cosas del directo. A ver. Es de igual. A ver. Vale, listo. Bueno. Como decía, me gustaría explicaros un poco el trabajo que estamos desempeñando. Ya llevamos un par de años en esto, con la idea de adoptar lo que es la accesibilidad como un valor ya con un componente estratégico y absolutamente transversal en la empresa. En este viaje estamos participando, como decía, en los distintos perfiles de la empresa, desde la gente que estamos en mercado a la gente que programa en iOS o en Android o en web, gente de usabilidad y diseño. Estamos participando todos en este proceso porque consideramos que como explicaré un poco más adelante, tenemos que pensar, y ya lo ha citado antes Miren, tenemos que pensar en persona. Y persona, usuaria, eso quiere decir que tenemos que pensar en todas las personas. Pero antes de nada me gustaría explicar qué es Batura, qué tipo de empresa somos. Batura Mobile nació en el año 2006. No desarrollamos otra cosa que no sean aplicaciones móviles para Android y para iOS. Somos más de 20 personas enfocadas en este ámbito tecnológico y principalmente desarrollamos aplicaciones tanto para la administración pública, aplicaciones orientadas a la ciudadanía, así como para empresas. Y en las empresas, habitualmente las aplicaciones que desarrollamos tienen como objetivo la mejora de los procesos productivos.
Hasta hace unos años las empresas no veían el dispositivo móvil y las aplicaciones móviles como no le veían un rendimiento a su uso y bueno, en poquitos años esto ha cambiado de manera radical y bueno, ya prácticamente toda empresa que se esté digitalizando incorpora los dispositivos móviles en sus procesos. Pero en este tiempo, decía que Vatura arranca en el año 2006, en el año 2006 Android no existía. iOS estaba empezando a salir y los móviles que teníamos todos eran o Nokias y en el mejor de los casos podrían ser Blackberries. Ese era un poco el ecosistema. Las conexiones a Internet móvil eran carísimas. Bueno, el mundo ha cambiado, en muy poco tiempo ha cambiado de manera radical. Y en este periodo hemos visto cómo ha habido como palabras de moda, ¿no? Smart, todo ha sido smart. Smartphone, Smart City, Smart Wallet, Smart Factory. Bueno, todo ha sido smart, muy bien. Y ahora nos viene otra, que es digitalización. Ahora todo es digitalización. Ahora de Europa nos dicen todo digitalización, a la venga. Ahora todo tiene que ser digitalización. Pero si realmente algo está traccionando en este concepto de la digitalización, somos las personas. Somos las personas las que nos hemos convertido en digitales. Por lo tanto, podemos pensar que una verdadera estrategia de digitalización es aquella que permite democratizar la tecnología, aquella que hace llegar a todas las personas y todas las personas pueden hacer uso de esa tecnología. Y ahí es importante, tanto en la administración pública, pensamos, como en la empresa privada, que los staff directivos o las personas con responsabilidades adopten este tipo de políticas. Hemos visto prácticas, pues bueno, donde se han metido muchos sensores en una empresa, pero luego no se sabe qué hacer con esa información, pues porque porque es lo que toca. Bueno, creo que tenemos en este viaje todos mucho que aprender. Nosotros en Vatura llevamos 2 años en esto de la accesibilidad y seguimos aprendiendo, estamos aprendiendo muchísimo. Y lo que nos queda, Decía que dentro de lo que es la digitalización, que la sociedad se está digitalizando, no solo las herramientas, no solo la tecnología, sino somos nosotros. Y en esta frase de Albert Einstein, de no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon, el dispositivo móvil, el teléfono móvil es un claro ejemplo de esto que decía Einstein, ¿no? Todos tenemos el teléfono móvil, pero para hablar, ¿cuánto usamos para hablar el móvil? Seguramente utilizaremos el móvil para muchas más cosas que lo que era la propia funcionalidad de comunicarse en movilidad, ¿no? Moviéndonos de un sitio para otro, que es para lo que se creó el móvil. Bueno, aquí esto ya está evolucionando. Entonces, el dispositivo móvil, dentro de este paradigma de digitalización, pues está teniendo un rol predominante, ¿no? Pensamos que predominante. Y junto con ello, evidentemente, pues el despliegue de lo que va por detrás, ¿no? Tenemos el coche, que podría ser el móvil, pero necesitamos carreteras, que podrían ser pues, todas las conexiones, etc. Y cuando hablamos de teléfonos móviles, podemos estar hablando de las apps, ¿no? Las aplicaciones que todos nos descargamos. Durante este tiempo, durante estos años, los clientes nos han demandado, yo quiero, bueno, además de lo que nos puede ocurrir a todas las empresas del bueno, bonito, barato, nos han pedido aplicaciones, una aplicación que sea usable y que sea funcional. Ya, ¿y eso qué es? ¿Qué es usable y qué es funcional? Porque luego venía el que decidía y aquel o aquella decía que, bueno, si me gusta o no me gusta, lo que es bonito, lo que no. La usabilidad y la funcionalidad por sí mismas no sirven de nada si no incorporamos la inclusividad y la accesibilidad. Porque ¿para quién es funcional y para quién es accesible?
Si ponemos a la persona en el centro, que es lo que debiera de ser, nuestro cliente, ¿no? Cliente puede ser desde un trabajador a un ciudadano. Si no incorporamos estos criterios de accesibilidad e inclusividad, nunca conseguiremos que las aplicaciones sean usables y funcionales. Y esto que estoy diciendo pues puede sonar muy, no sé, muy fácil, muy sencillo, pero a la hora de implementarlo pues no lo es tanto. Y ahí es donde decía que nos está costando avanzar. En este grupo de trabajo hemos creado, luego hablaré de él, bueno, estamos yendo toda la empresa, pero evidentemente con dificultades. Y hablaba de la persona, y ya han apuntado tanto Igor como Miren en las intervenciones anteriores. No todas las personas, todas las personas de entrada ya sabemos que somos distintas, ¿vale? En muchos casos se confunde la accesibilidad con la discapacidad, y son dos términos distintos. Y no todas las personas, y ahí el ahora versus el luego, probablemente yo antes tenía unas capacidades que con el tiempo, pues ley de vida, pues van menguando, van mermándose. O no es lo mismo el gochón que puede estar en una cafetería utilizando el móvil, o si estoy en la fábrica utilizando el móvil. Los contextos de uso varían. Entonces, el diseñar una aplicación que procure cubrir todos esos aspectos, pues no es nada trivial, no es nada sencillo. Y en todo esto nos ha llegado la normativa de accesibilidad, que probablemente muchos conoceréis, normativa, luego Santi hablará probablemente mejor de esto, donde en el mundo web se ha hablado mucho de ello, pero en las aplicaciones móviles digamos que han quedado fuera de ese circuito, ¿vale? Esta normativa ya salió en el año 2019, sobre todo centrada en intranets y extranets. Para septiembre del 20 del año pasado ya las webs ya debían de ser accesibles, pero con las aplicaciones móviles tenemos hasta el 23 de junio de este año. Y ahí es donde Vatura le está poniendo foco a cómo tenemos que hacer estas. Decimos, vale, la aplicación tiene que ser nativa, accesible. Lleva la normativa en lo que es las cuestiones de accesibilidad, se basa prácticamente en lo que podríamos llamarle el estándar web. Esta normativa afecta principalmente al sector público, al ámbito público, todo lo que puedan ser aplicaciones de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, empresas privadas de capital público, fundaciones, les afecta principalmente, pero también les puede afectar a empresas que hayan desarrollado una aplicación móvil financiada con recursos públicos. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son un poco las diferencias o las cuestiones principales o cómo le afectan a las aplicaciones móviles? Hemos querido reseñar 3 aspectos que son los principales. Todas las aplicaciones tienen que tener al menos un criterio de AA. Y hay 2 elementos que se diferencian un poco de la web, ¿vale? Que le han denominado la parte de software y la parte de documentación y soporte, ¿vale? Esa parte de AA, probablemente con la nueva versión de la WCA, que está en borrador, pues veremos luego cómo nos afecta. Es decir, lo que sabemos ahora que tenemos que hacer, probablemente nos tengamos que adaptar en el futuro. Y como decía, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros en Vatura hemos desarrollado junto en ese grupo de trabajo un checklist de accesibilidad. Es un sistema de calidad interno, un protocolo interno de trabajo para aplicaciones para Apple, aplicaciones para Android y aplicaciones las denominadas híbridas que vienen con un formato web.
articulamos como para sacar la AA 28 criterios, para APP 30 para web, para sacar esa AA, que es el mínimo que exige, hay 15 criterios, y para la AAA 28, ¿vale? Adicionalmente, criterios de software y de documentación. Este es un trabajo hecho para casa que nos ha llevado un montón de tiempo y un montón de horas el definirlas. Os muestro aquí, bueno, una pantallita de en qué consiste. Son varias páginas de estas que finalmente derivan en un informe que entregamos a los clientes para decirles, bueno, pues esta aplicación habría que mejorarla por aquí o por allá. Os he puesto aquí la aplicación de Bilbo Bus, pues una entidad que está muy comprometida y, bueno, estamos trabajando con ellos para poder hacerla accesible. No me voy a enrollar aquí en los criterios que nos están pidiendo la normativa en esa parte de APP web. Sí me gustaría parar un poco en este punto, que son los elementos más diferenciales de software y de documentación, ¿vale? Que son... Vale. Al final, lo que nos piden es que las aplicaciones se hablen con los asistentes de accesibilidad que ya los propios dispositivos móviles llevan incorporados. Ese es un elemento clave. Cuando desarrollamos una aplicación, esa aplicación se tiene que hablar con los asistentes que ya los propios móviles llevan. Y bueno, aquí hay otra, hemos puesto como ejemplo corrección de contrastes de color, en este caso de la aplicación de Euskotren, que es otra entidad muy comprometida en esta cuestión. Tenéis en la parte izquierda de la pantalla lo que era la antigua, donde fallaba, y la nueva versión de accesibilidad, ¿vale? Y bueno, tengo más cosas, pero cuestiones de formularios, pero es que ricasco. Galderatxo bat badukat, Bai. Ongi azaldu duzu araudiek zer esaten duten, eta denbora gutxi barru, administrazio publikoak batez ere bete beharko ditula araudiak, ez? Naiz eta askotan bakigu gero haien gauzapena luzatu egiten dela. Eta, egokitu zaizu baita ere, askotan bisitak egitea, proiektu irisgarriak eskaini ahal izatea, eta askotan hitz egin dugu, ez? Askotan oztopoekin topatzen dugu. Hasiera batean ongi ikusten da, eta ideia interesatzen zai, baina gero kostua aipatzen dute, edo beste hainbat oztopo topatzen dira bidean, ez? Eta zein da zure sentsazioa eta horri buelta emateko zer egin beharko litzateke? Bueno, bai, azken finean ur guztiak itxasuan amaitzen dabe, eta, klaro, honi buruz hitz egitea, hitz borobila dira, danok gaude honekin ados, baina gero euroa jarri behar dianean, hor oztopoekin aurkitzen gara. Gu geuk, sekulako esfortzua, barne esfortzu bat egiten ari gara, barne inbertsio bat egiten ari gara, ondo dakigu, etxe barruan ondo dakigu honek ze suposatzen daben, eta egia da, kezkatzen gaitula, merkatuak, hau nola hartuko daben. Hau da, araudi bat dator, baina azkenian APP bat garatzerako orduan aurrekontu bat bidali behar da, honek kostuak igotzen ditu, eta nolabait helburutan ados baga bezeroarekin edo bezero horrekin ados egon algaren arren, gero eurotan, eta tokau izan jaku, erakunde publikoetan, gainera, beste aukera batzuk hartu dituzela merkeagoak irisgarriagoa baino. Eta hori zinlik onartu. Edo apostua benetakoa da, edo ez da, bestela, azpijokotan, edo ez dakit hitza zein izango litzaken, ez da, ibiliko gineke. Mi esker, Gotzon, mezu garrantzitsua eman duzula iruditzen zait, eta erakunde publikoa zari garela, orain, Santi Pisoneroren txanda izango da,
berak azalduko dugu. Irisgarritasun alorrean Euskal Autonomia Erkidegoan ze estrategia jarri den martxan eta aurkezpen egiteko miren izango dugu. Buenos días, Santi. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación que te cursamos hace unos meses. Bueno, yo os voy a presentar a Santi Pisonero. Santi Pisonero es un consultor social, experto en transformación cultural y digital en la empresa PR4, Tecnología Social. También es miembro de Aptes, conocemos aquí bastantes. Impulsaste también Begistec, que es un foro de tecnología social y proyectos de participación ciudadana, entre otros muchos proyectos que hemos visto que has iniciado. Pero hoy hemos invitado a Santi Pisonero porque Santi participó en el grupo que redactó la estrategia de accesibilidad universal del Gobierno vasco y también en el plan que lo desarrolla después. Entonces, con Santi desarrollaremos el segundo bloque que hemos hablado al principio de la jornada. Y sin más, como no hay mucho tiempo y seguro que mucho contenido, te dejo paso. ¿Vale? Venga, arranco. Bueno, hablando de arrancar, cuando venía aquí en coche, pues ha pasado un camión de reparto y ponía, nuestros productos son de 3 estrellas. Y yo he pensado, joder, serán de 5, ¿no? Las cosas van cambiando. Antes 3 estrellas era el estándar, ahora el estándar es 5 estrellas. Y hace también unos años le oí a Julio Abascal, el profesor Julio Abascal, contar que un francés vino aquí, a Donosti concretamente, y paseaba y decía, joder, qué poca gente con discapacidad tenéis. No se ve gente con discapacidad, no hay gente, se ve muy poquita gente en silla de ruedas, sin embargo en Francia hay mucho más. Claro, el tema no es que hubiese más personas con discapacidad en Francia que aquí. El tema es que el entorno en Francia era más accesible y la gente podía salir de sus casas e ir de un sitio a otro. Y a mí ese chip siempre me ha marcado mucho a la hora de afrontar la accesibilidad. Y es verdad que la silla de ruedas pues, se ha convertido en el icono de la accesibilidad. De hecho, la foto que estáis viendo es la de esta jornada, que representa un icono de una persona en silla de ruedas, pero la representa en un teclado, ¿no? Teclado, tecnología, en una tecla que además destaca de color sobre las demás. Entonces, ya estamos empezando a tocar puntos que van mucho más allá de la discapacidad o accesibilidad física. Y estoy en un foro que se llama Inteligencia Artificial y accesibilidad, son 2 conceptos que están en este foro. Entonces, a vosotros no os voy a convencer de que esto no solo trata de accesibilidad física, ya lo sabéis. Sin embargo, conviene remarcarlo cantidad de veces, como ya habéis hecho quienes me habéis precedido. La accesibilidad no solo va de lo físico, va también de lo sensorial, va de lo cognitivo y, en el fondo, particularmente creo que va de lo humano y va del progreso. Con este chip en la cabeza, el punto en el que estamos es que, bueno, efectivamente yo vengo de una empresa consultora, soy consultor social, y estamos trabajando para el Gobierno vasco desarrollando la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal, en el cual se quiere dar una vuelta de tuerca al concepto, y la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal, pues no me voy a extender en ella porque es bastante extensa y, bueno, que sepáis que está aprobada desde hace un año. Por Consejo de Gobierno, está aprobada desde hace un año y está colgada en Irekia, o sea, desde cualquier buscador se le tiene acceso. ¿En qué punto estamos las empresas participantes y el Gobierno vasco? Por cierto, que quien es responsable de desarrollar esta estrategia y este plan en el Gobierno vasco es la Dirección de Vivienda, lo cual es también bastante sintomático de dónde venimos, ¿no? Tenemos unas inercias importantes. El punto en el que estamos es en tratar de operativizar esta estrategia en un plan.
y estamos ahora mismo con una versión 2 del borrador. Intentaremos que se apruebe durante las próximas semanas o pocos meses. Con lo cual, por favor, todo lo que diga del plan de accesibilidad, cogerlo con alfileres porque le estamos dando vueltas. De hecho, es un proceso que está evolucionando constantemente y que nosotros también pues estamos incorporando, claro, la visión de un montón de agentes con quienes estamos. De hecho, el objetivo general que figuraba en la estrategia, pues también le estamos dando una vuelta de tuerca. Entonces, lo que ahora mismo estáis viendo, yo creo que tampoco va a valer. Porque es que se haga efectivo el derecho de acceso de todas las personas, y nosotros decimos ahora, ¿no? Pendiente de validar, por favor. Derecho de acceso y de uso. Derecho de acceso y de uso de todos los entornos, productos y servicios y comunicaciones e informaciones. De manera transversal en todos los ámbitos, todo lo que se nos ocurra. Los ámbitos de actuación de la estrategia, que están aquí, y los principios de la estrategia los tenéis en la estrategia. No me voy a extender, pero es básicamente todas las cosas buenas que se os ocurran y todos los ámbitos que se os ocurran. Otra cosa es si queremos agrupar ocio y cultura en uno, qué pasa con deporte, pero la estrategia, evidentemente, como no puede ser de otra manera, es transversal. ¿Cómo intentamos operativizar todo lo que sale en la estrategia? Que salen un montón de líneas, un montón de agentes, un montón de miradas diferentes. Nosotros, en principio, pensamos que hay que trabajar metafóricamente como si fuese un árbol. Es decir, necesitamos una estructura, unas raíces, necesitamos que sucedan cambios, que cambien cosas, para al final acercarnos a este objetivo de acceso y uso a todo por parte de todas las personas. En la estructura, en las raíces, tiene que haber un liderazgo, que es una palabra que a veces es hueca, pero que es que en este caso, si estás hablando de transversalidad interdepartamental, intradepartamental, entre instituciones, o sea, el liderazgo, el timón, es más necesario que en cualquier otra actuación. Y para esto se necesitan recursos, y para esto tendremos que diseñar líneas y tendremos que desarrollar acciones, y estamos en fase borrador. ¿De acuerdo? Además, hay que dotar de presupuesto a todas las acciones, y cuando son acciones, además, que son transversales, la dotación de presupuesto es muy complicado. Si nosotros decimos que toda la comunicación tiene que darse en lectura fácil, en lenguaje claro, esto afecta a todos. Con lo cual, la transversalidad necesita, más que cualquier otra cosa, de un liderazgo y de un timón. La otra estructura, vivimos en un Estado de Derecho, es el marco normativo. Y el marco normativo ya existe, pero hay que afinarlo. Hay que afinarlo porque surgen nuevas cosas y porque tenemos viejos problemas, los famosos ajustes razonables y demás. Hay que trabajar en el marco normativo. Esa sería la estructura. Y además tenemos que trabajar en cambios. Tenemos que trabajar en cambios porque con la estructura pues podemos ser coercitivos, podemos intentar vencer, pero es que hay que convencer. Y más en este tema. Es decir, tienen que operarse cambios en cuanto que tiene que haber profesionales en todos los ámbitos que no solo sepan de la AA o de la AAA, sino que sepan atender a una persona con deterioro cognitivo en un edificio. Y esto afecta a universidades, a colegios profesionales, afecta a un albañil, afecta a los estudios de primaria, de secundaria. Y ahí también volcamos acciones y demás, estamos en ello. Cuando antes hablábamos de sensibilización, ¿no? Hay que concienciar a la sociedad, hay que sensibilizar. Pues bueno, nosotros pensamos que en 2021, que ya estamos hablando de derechos, esto no es una visión asistencialista, esto es una visión de derechos. En 2021 lo que hay que hacer es corresponsabilizar a lo público, corresponsabilizar a la administración. Corresponsabilizar es un verbo que en los últimos meses lo escuchamos constantemente, ¿no? Tenemos que ser corresponsables, en esto también, ¿no? Y tenemos que también favorecer la coparticipación. Lo que desde la empresa se llama innovación desde el usuario, ¿no? El UX y demás, bueno, pues consiste en que básicamente aquellas personas
que tengan especiales limitaciones o que controlen más del tema, tienen que participar en los diseños de los entornos físicos, los entornos digitales, de los productos, de los servicios y también de los procesos. Entonces, tienen que operarse estos cambios y para eso también pues, estamos con las líneas. ¿Para qué? Pues para llegar al objetivo. El objetivo final es el que antes os he comentado. O sea, derecho, hay que ejercer el derecho de acceso y de uso a todo. Y el paso previo, pues entendemos que desde la Administración tiene que fomentar cada una de sus áreas la accesibilidad, y aquí nos encontramos con el problema de la transversalidad y que, sin embargo, cada uno quiere ver un poco su hoja de ruta. Y la innovación, porque la innovación es una actitud, también es un término de moda, pero en este caso la innovación tecnológica, es este foro, tiene muchísimo que aportar. Y la innovación social, porque innovar no es solo cacharros, innovar es diseñarlos para las personas y con las personas. Y esa innovación social tiene que ir de la mano con la innovación tecnológica y el plan pretende crear espacios de encuentro, espacios en los que de verdad los dos mundos confluyen. Y esta es la última diapo. Me voy a ceñir bien al tiempo. Mirad, voy a compartir con vosotros, y esto es ya a título personal, un poco el aprendizaje que hemos tenido en estos meses de trabajo. Porque creo que conocer los retos es clave para afrontar el reto de la accesibilidad. Cuando antes os comentaba la historia de que hay entornos cuando antes os comentaba que hay entornos en los que la gente no se puede mover, ¿no? Lo que quería es transmitir que lo que existen son entornos discapacitantes. Este es un concepto, no es nuestro, es del año 2001 de la OMS. El entorno discapacita. Y la falta de apoyos también. Porque la gente no puede hacer lo que quiere. No puede moverse, no puede comunicarse o no entiende. Y frente a esto nos encontramos con que sigue la mirada de esto es una cosa de minusválidos. Incluso el término lo he puesto entre comillas con todo el miedo del mundo, pero es que el término lo hemos escuchado en estos meses. De gente muy voluntariosa, de gente que quiere hacer las cosas bien y que sigue teniendo una visión de este tema completamente asistencialista. Y vamos a prestar un favor a los minusválidos. Nos estamos encontrando con eso. Nos estamos encontrando también con que el concepto de accesibilidad, que tiene que ser universal, pues muchas veces efectivamente se asimila a la discapacidad, y concretamente a la discapacidad física. Y hay que reconocer que la discapacidad, concretamente la física, ha sido la punta de lanza de toda esta historia. O sea, que se queden con el icono, o sea, se lo han ganado, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Este no es un plan para personas con discapacidad. Lo voy a repetir. Este no es un plan para personas con discapacidad. Este es un plan para todas las personas. Y las personas con discapacidad van a aportar un montón a este plan. Este plan es transversal. Afecta a todo. Y nos encontramos con que la mirada departamental está presente en todas partes. No solamente porque la Administración trabaja así, con sus departamentos, sino incluso la mirada que se hace desde fuera espera encontrar un plan departamentalizado. O sea, ¿qué se va a hacer en ocio? ¿Qué se va a hacer en cultura? ¿Qué se va a hacer en trabajo? Y eso también dificulta mucho al equipo técnico, ¿no? El tratar de casar estas dos tensiones. Otra tensión, otro reto que nos encontramos con la accesibilidad es que tanto la estrategia como el plan pues tienen que ser dinámicos, porque las situaciones cambian constantemente. Pasamos de las 3 estrellas a las 5 estrellas, pasamos de tener apps en el móvil todo el mundo a no tener nada hace unos meses, y pasamos a llevar mascarillas a no llevarlas, y viceversa. Entonces, tiene que tener un carácter flexible y tiene que tener un carácter inspirador. Casi diría que es un plan de planes. ¿De acuerdo? Es un plan para que luego desde cada casa, desde una universidad, desde Osakidetza, desde trabajo, Lanbide, hagan sus deberes inspirados en este plan. Y sin embargo nos encontramos con que se nos demandan acciones muy concretas para allá. Necesitamos mascarillas transparentes, necesitamos que el andén de la estación de Neguri tal. Sí, por supuesto que es importante, porque no es un capricho, es que es un derecho. O sea, entendemos perfectamente la reclamación.
pero en este plan no puede dar respuesta a los millares de detalles y de acciones concretas que se nos demandan. Es otra de las tensiones con las que vivimos los consultores, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, nosotros creemos que para afrontar el reto hay que asumir que existen barreras mentales. Y yo diría que las barreras mentales son las peores barreras. Hay barreras mentales que no piensan que esto es un derecho, que no es algo para todas las personas. Hay que entender que la accesibilidad redunda en beneficio de toda la sociedad. Y nosotros pensamos que si queremos una sociedad justa, una sociedad cohesionada, incluso yo diría que una sociedad de progreso, es que necesitamos una sociedad accesible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Santi. Joder, muy de acuerdo en todas las cosas que has ido diciendo, ¿no? Y de toda la experiencia con el trabajo en la administración, ¿no? Me he visto como muy reflejada, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que la accesibilidad física ha hecho mucho, ¿no? Por la concienciación de todos, ¿no? En la necesidad, pero yo creo que hoy por hoy la inmensa mayoría de la gente, y antes en la ponencia lo he dicho, ¿no? Identifica la accesibilidad solo con la eliminación de barreras físicas, ¿no? Y nosotros en Accessible for All hablamos también de la necesidad de hacer una accesibilidad social, ¿no? De formar a la gente, ¿no? De que la accesibilidad no es solo eso, ¿no? De que existen necesidades de todo tipo, de todas las personas, más allá de la discapacidad, ¿no? Y yo creo que hace falta hacer mucho trabajo, debería de liderarlo la Administración en esa socialización, ¿no? De la accesibilidad para todos, ¿no? Sí, pero no solo la Administración. Todos lo tenemos que hacer. Cuando nosotros decimos que hemos estado con agentes, pues es que han sido decenas de agentes de lo público, de lo privado, porque este plan también quiere casar lo público y lo privado. O sea, tenemos acciones para que desde el mundo del emprendizaje, ¿no? Pues la gente empieza a diseñar no ya su app, sino su producto o su servicio, que empieza a diseñarlo con criterios de diseño universal, ¿no? Y entendiendo que la coerción que supone la normativa, pues ahí está, pero que es mucho más rentable desde el punto de vista social convencer y hacer ver que si tú diseñas un producto, un servicio para todo el mundo, estás aumentando tu nicho. Claro. Y no quiero pisar el valor añadido de Batura. Batura ya se está colocando ahí. Pero es que es donde tendrían que estar todas las empresas. Está dando un valor diferencial, está viendo el nicho y es que está siendo justo, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha pedagogía. Yo tampoco quiero apostolar constantemente con esto, pero es que nos encontramos con eso. De ahí que hayamos destacado la parte de cambios necesarios. Es decir, es que el plan, si vas a afinar la normativa a los ajustes razonables y luego dices a dónde quieres llegar, pues creemos que a esto hay que acompañarlo de un ejercicio de corresponsabilidad y coparticipación. Lo hemos llamado así, de corresponsabilidad y coparticipación. Porque también lo de concienciación de la sociedad tal, existe cierto hartazgo con esto y realmente, claro, cuando estás hablando de derechos, pues es que no toca hablar de concienciación, toca hablar de corresponsabilidad. Y a lo público le toca hablar de calidad de servicio. Bueno, hoy tenemos una jornada en la que vamos a tener agentes de la parte pública y agentes de la parte privada y a ver si en esa comunicación vamos dando pequeños pasos, ¿no? Y todos nos corresponsabilizamos de la parte que nos va tocando en todo este trabajo. Gracias, Santi. Eta guain pausa emango du ja, 3. blokera, bai, Josu etorriko da orain sarrera matea eta datozen ponentziak entzungo ditugu, bai? Ze interesgarria Santi Pisoneroren hitzaldia. Erantzunkietasunaz hitz egin digu, berrikuntza teknologikoa eta berrikuntza soziala uztartzeaz, eta
eta ardura gizarteak bere osotasunean ere baduguela, ez? Eta nire aldamenean Euskal Herriko Unibertsitatetik, hain zuzen hitz zentrotik eta gixako ikerketa gunetik Gorka Labaka dago, Gorka ikertzailea da eta irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta itzulpen automatikoaren arloan Euskal Herrian dagoen, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo dagoen eta Europan esango nuke aditu handienetako bat, eta berak isak momentu hontan daukan Europako proiektu baten inguruan itzengo dugu, Sainon izenekoa, zeinu hizkuntzaren itzulpen automatikoaz edo diarduena, berak azalduko dugu zertan duan proiektua eta zure da hitza. Gorka, eskerrik asko. Agertzen diren. Bale, agarratzera, bale. Josuk esan bezala, nire izena Gorka Labaka da. Hitz zentrotik nator, dala EHU barruko teknologia zentroa, hizkuntza teknologietan lan egiten duen teknologia zentroa, eta Sing On proiektuari buruz hitz egingo dizuet. Sarrera bat neukan, egia esan Igorren aurkezpenarekin, komentatu nahi dituen gauzetako asko komentatu dira dagoeneko, baina bai sarrera bat hizkuntzen teknologiei buruz, eta hizkuntza teknologiak gaur egun bai idatzizko, bai ahozko hizkera tratatzerakoan hobekuntza nabariak lortu dira azken urte hauetan, berez denok gara kontziente, nola bai ahotsan rekonozimenduan, batez, euskeraz ere bai, baina beste hizkuntze askotan, baina mobilari hitz egin eta bilatzen du interneten, edo egiten du egin nahi duguna, eta horiek horrelako ekarpen horiek dagoeneko gizartean badituzte ondorio batzuk, eta zigara horiek nabaritzen. Hemen 3 adibide neuzkan, alde batetik itzulpen automatikoa, berez nire ikerketa arlo nagusia, hor berez hizkuntza anizkotasunean laguntzeko aukera badu, esan beste ondorioak ere izan ditzake, baina hizkuntza anizkotasunean laguntzeko aukera asko ditu, azken finean gaur egun edonork bere ama hizkuntzan idatzitakoa edo esandakoa interneten baldin badago, gero beste batek atzetik itzulpen automatikoa ere habilita, hori ulertu dezake, hizkuntza hori ezagutu gabe, eta hori bada hizkuntzak bizirik mantentzeko modu bat, edo aukera ematen dio. Beste alor bat, ahotsaren sintesia, ahots sintetikoak gero eta naturalagoak dira, berez daukagu erabilera, gero eta naturalagoak dira, eta berez kalitatea ere oso ona da, eta horrelako adibide bat, hemen Bilboko Ingenieritza Eskolako AOLAB taldeak egiten ari dana, da ebakuntza baten bitartez, edo zein gauzagatik, ahotsa galdutako pertsonei, ahotsa berreskuratzeko aukera, eta hori duela hilabete batzuk izan zuten kanpaina bat ahotsa donatzeko edo ahotsaren doaitza egiteko, eta berez hori ere bada gizartean eta irisgarritasunean orokorrean nolabaiteko ekarpen bat, ez? Beste adibidea eta azkena da, ahotsaren tratamendua eta Igorrek esan bezala, ahotsa erabiltzen dugu asko gero eta gehiago gailuekin tratatzeko, eta baita ere azpiidatziak automatikoki sortzeko aukera, ez da gorrak eta entzumen arazoa dutenen horientzako aukera berena, baina nolabaiteko laguntza bat bada. Eta honekin, ikusita adimen artifiziala eta itzulpen teknologiak daukaten ondoriak, izten gira eta zeinu hizkuntzarekin zer, ez? Azken finean,
ahotsa, testua, idatzizko eta ahozko hizkuntzarekin ekarpen handiak eta horiek badauzkate nolabaiteko ondoriak ja dagoeneko gizartean, baina ze gertatzen da zeinu hizkuntzarekin. Berez, zeinu hizkuntzaren itzulpena ja egondia, eta badaude ikerketa saiakera asko, urtea daramatzate, nik Dublinen 2008an egon nintzenean hango ikertzaile batek bere tesia hortan ari zan, ez da gai berri bat, baina egia da, ez duela erabiltzaileen onespena lortu eta berez erabiltzaileak ez dutela erabiltzen. Zeintzu dira ez erabiltzearen arrazoi nagusiak? Batez ere, bat, sistema horiek sortzerakoan eta ikerketa horietan berez normalean erabiltzaileen, zeinu hizkuntza erabiltzen dutenen personen parte hartzea txikia izan dela, normalean beraiekin kontaktuan egon gabe sortzen direla sistema horiek, eta ordan bere benetako beharrak ez dira ezagutzen eta bere benetako beharrak ez dituzte betetzen sistema hauek, eta hori bada arrazoietako bat, eta gero bigarrena eta segurazki nagusia kalitatea, azken finean normalean, eta esan beharra daukat, nire esperientzia itzulpen automatikoan dela, baina zeinu hizkuntzan eta zeinu hizkuntzaren ezagutza nahiko txikia dela, eta hauek dira batez ere, orain proiektuko kideak izan dako arazoak, baina sistema gehienak esku zeinuetan zentratzen dira bakarrik, eskuekin egiten den zeinuak, eta antza denez, zeinu hizkuntzan aurpegiaren eta aurpegiakin egiten dian zeinu batzuk ere garrantzia daukate, nolabaiteko sintaxiaren parte edo badia, eta hori garrantzitsua dira. Eta orduan, horiek ez dituzte kontutan hartzen orain arteko sistemak, eta baita normalean zeinu kopurua, zeinu biltegia edo hiztegia mugatua edo txikia da, eta orduan benetako erabileretarako mugatu geratzen da. Zenbait ingurune txikietan erabilera esan dezakete, baina gero hortik kanpora ezer gutxi. Hau esan da, zer da Sing-On proiektuaren, batez etorri naiz aurkeztea Sing-On proiektua, ze da Europako proiektu bat, Europako Komisioak Horizon 2020 edo Horizon 2020 edo horren barruan finantzetako ikerketa proiektu bat, 3 urtekoa da, urtarrian hasi berriak gara, berez oraindik emaitzarik ez daukagu, ari gara lehenengo aste hauetan, 3 urte hauetako lana prestatzen eta martxan jartzen, oraindik ere ez dugu emaitzarik lortu, eta proiektuan bertan 17 ikerketa talde edo 17 talde gaude. Barne, gu, izentroko izataldea, eta partzuergo nahiko handia da, eta hor mota guztitako esperientzia dauzkagu. Gorren elkarteren bat badago, bideoaren tratamenduan aditua direnak, gu batez ere itzulpen automatikotik gatozenak, eta horrelako 17 talde. Proiektuaren helburu nagusia da zeinu hizkuntza eta ahozko, bai idatzizkoa, bai ahozkoa, horien arteko itzulpena egitea, eta itzulpen hori eskaintzen duen zerbitzu bat sortzea, eta horrekin aplikazio mugikor bat garatzea. Hori dira helburu nagusiak, eta ja proiektuan bertan daude 9 hizkuntza, 5 zeinu hizkuntza eta 4 ahozko edo hizkuntza verbal, eskaeran bertan inglesezko verbal language, edo hori normalak esango genukenan, ez da hori esan egokiena, eta berez dira irlandiera, ingelera, flandiera, nederlandera eta gaztelania zeinu hizkuntzei dagokionez, eta ahozko hizkuntzan flandiera eta nederlandera ez dira bereizten, eta bakarrik nederlandera. Horren proiektuak, aplikazioak bete beharko dituen
betekizunak, batez ere da, domeinu eta erabiltzaileari egokitzeko aukera edukitzea, aplikazioa bera, berez izatea ez lehen bezala zeinu hizkuntza, zeinu biltegi mugatu bat, baizik eta zabala eta gainea dinamikoa. Bestalde ere aukera ematea erabiltzaileekin kontaktuan jarri eta erroreak automatikoki edo gutxirena ez modu errezean zuzentzeko aukera, eta baita ere ahozko zein hizkuntza gehiago gehitzeko aukera ematea. Eta hemen, esan beharra dugu, proiektu eskaeran euskerara ez da jun, finean normalean Europako proiektutan konpromesu hartzen duzunean, ziurtatu behar duzu, gero baliabideak izango dituzula, baina bai hemen hizkuntza berriak gehitzeko hontan gure asmoa badala euskararekin lan egitea edo alden heinean euskara ere hor sartzea edo gutxienez lehenengo probak euskararekin egitea. Eta teknologia aldetik, finean itzulpen automatikoa, baita itzulpen automatikoa testuzkoa, baina segurazki gero bideoa eta barne sartzen denean konputazio ahalmen handia behar dute, orduan ideia da egitea zerbitzu bat odeian egongo dana itzulpena bera egingo duena, eta gero mugikorrako aplikazioa nolabaiteko pisu gutxikoa eta komunikazio azkar batekin itzulpena bidali jaso eta egingo dituena. Eta finean hori adimen artifizialeko teknikak, itzulpena egiteko, bai irudien tratamenduan, hautsaren tratamenduan eta testuaren tratamendurako teknika aurreratuenak erabiltzeko beharra. Baita esan, justo aurreko arazoei buelta emateko edo proiektu hontan komunitatea erdigunean izan nahi dugula, eta hortarako bi gorren enkarte, Europako elkarte osoa, eta gero Flandeseko zeinu hizkuntza zentro bat, ala zeinu hizkuntzaren nolabaiteko hizkuntzalaritzak edo zeinu hizkuntza aztertzen duen zentro bat proiektuaren parte dira, eta horrekin nahi dugu zeinu hizkuntzaren erabiltzaileak proiektuarekin lotura izatea. Eta horrekin hori, erabiltzaileak kontartu nahi ditugu hasieratik, ze hori da ikusi dugu dela aurreko sistemetan, aurreko sistemak arazo aurrera ez egitearen arrazoietako bat. Eta azken finean proiektu hau da, eta nire aurkezpena ja bukatu dut, eta galdera edo baldin badago. Txua ipatu duzun ez da komunitatea erdian jartzea, azkenean erabiltzaileen beharretara egokitzaren ez da. 3 urteko proiektua izango da, 3 urte barru emaitza batzuk egongo dira, zentzu dira erronka teknologiko handienak edo nun egon daitezke zailtasun handienak, Gorka? Hor, arazo larrienetako batzuk dira, azken finean gaur egungo adimen artifizialeko teknikak ikasketa automatikoan oinarritzen dira, datuak behar dituzu bertatik ikasteko, eta zeinu hizkuntzen transkripzioa edo zeinu hizkuntzen glosak, askotan glosetara egiten da, glosen bitarteko pauso bat egiten da, horietan datu gutxi daude. Eta gehiago, proiektuan aurreikustako hizkuntza batzuetan bestetan baino gehiago. Hor, bai Flandiako eta hor proiekturen parte da baita telebista bat beraien emisio guztia zeinu hizkuntzan jartzen duena eta ordua daude nun daukagun zeinu hizkuntza eta testua flandieraz, nederlanderaz, baino beste irlandiera asko datu gutxiago daude. Eta hor, pizkat, hizkuntza desberdinak jorratzea eta hizkuntza batzutarako datu gutxi egotea, hor izango da segurazki erronka nagusia. Oso ongi, Gorka, eskerrik asko eta sorte hon proiektuarekin. Ni esker. Kaixo, orain gurekin
Idoia Sanz daukagu, Adinberri Fundazioko Silver Economy alorreko arduraduna da. Eta, lehen aipatu dugu ez da, denborarekin, gure gaitasunak ere, beste dibertsitzen juten direla, ez? Anitzagoak bihurtzen direla, ez? Eta, gizarteak geroz eta demografikoki bakigu geroz eta zaharragoa dela, eta, erronka handiak irekitzen dira, universal irisgarritasun universalari behirez. Pertsona guztientzako gizarte bat erekitzeko. Pertsona guztientzat, bai bereziki kolektibo zehatz batzuentzat, horien hartan egia da igual adineko pertsonak edo ezgaitasun kolektiboari begira, baina berez efektuamente gizarte osoarentzat. Bale, lehenik eta ben eskerrik asko bertan egoteko aukera emateagatik, guretzat plazer bada hemen egotea eta zuekin tartekatzeko gure estrategia tartekatzeko aukera hau izatea. Adinberri, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zahartze osasuntsurako estrategia da, berez etorkizuna eraikizeko markoaren barruan jaiotzen da, eta bere gain hartzen ditu bi ezaugarri importantea. Bada, gobernantza eredu kolaboratibo batean oinarritzen dela, hau da, ekosistema zabal bat, nun herritarrek eragile sozial eta ekonomikoak parte hartzen dute, zertarako etorkizunari begira, proiektu berritzaileak edo proiektu pilotuak nolabait bihurtu edo impulsatu ahal izateko, eta zergatik ez, proiektu pilotoiek daukaten nolabait inpaktuaren baitan, eskalabilitate hori bermatzeko Gipuzkoan. Zein da gure misioa? Gipuzkoaren berrikuntza ahalmena, egia esan Gipuzkoako ekosisteman berrikuntza ahalmen eta potentzialitatea handia daukagu, nolabait ahalmen guzti hori zahartzaro osasuntsuaren zerbitzura jartzea. Eta horretarako bati bat hiru gizataldetan inpaktatu nahi dugu. Alde batetik pertsonak eta bere ingurune soziala, Josuk esan duen bezala, gizarte osoa bere osotasunean, bereziki nolabait osasunaren promozioa eta autonomia hori bermatu ahal izateko, beste aldetik izango litzake laguntza sistema eta osasun sistema soziosanitarioa deitzen diguna, eta hor kalitatezko zerbitzuaren bikaintasuna bilatu nahi dugu eta eraberean jasangarritasuna, eta hirugarrena nolabait tejido enpresariala, ez? Ahalik eta lehiakortasuna izan dadin eta berrikuntzan oinarrituta. Silver Economy deitzen dioguna, bai? Hau da gure agenda estrategikoa. Gure agenda estrategikoan bere garaian 6 aukeraren identifikatu genituen, bat bizitza luzerako etxea, etxeko egokitzapenak, etxe tresna elektrikoak, co-housing, etxe bizitza kolaboratiboak, bestea bizitza luzerako ingurunea, txikikasko merkataritzaren egokitzapena, mugikortasuna, adinarekin hiria atsegin baten diseinua nolabait bermatzea, zaintza eta arreta, pertsonangan oinarritutako zaintza eta arreta eredu berritzaile bat, eta gainean ikusten pandemiak ere agerian utzi duela nolabait sistema honek dituen ahuleziak, zartzaro baliotsua, lana, voluntarietza, zartzaro aktiboa, turismoa, aisialdia, formakuntza, eta zartzaro osasuntsua, elikagaia eta bestelakoak. Eta guzti hau, nolabait gure estrategia aurrera eramateko, nahiko ekosistema zabal eta multidisziplinar batean oinarritzen gara. Lehen Xantik adierazi duen bezala, ez? Azken batean hau guztiz transversala da, irisgarritasuna transversala da, zahartzaro ere transversala da. Orduan, horretarako ezinbestekoa da, nolabait gobernantza eredu kolaboratibo batean horrelako lanilak sustatzen jutea. Eta bertan dugu sistema soziosanitarioa, enpresak, administrazio publikoa bere maila guztietan, Eusko Jaurlaritza Diputazioa, udaletxeak, garapen agentziak, hezkuntza sistema, zentro teknologikoak, eta baina beti pertsona erdian kokaturik. Beraz, adinberrien estrategiak bi ikuspegi uztartzen ditu. Bata soziala, lo que son todos los modelos de atención centrada a la persona, eta bestea ekonomikoa, Silver Economy delakoa. Hori dela eta duela 2 urte gutxi gora bera diseinatu genuen Silver Economy erronkaren lan programa. Lan programa honek 4 fase ditu. Lehenengo fasearen helburua zen, gu detektatu genuen ekosisteman askotan oferta eta demandaren artean nolabaiteko deskonexio handia zegoela. Orduan, lantalde batzuk burutu genituen, nolabait ardatz traktoreien identifikazioa egin ahal izateko. Bigarren fasea
bigarren fasea da, orain bertan, aurkeztuko duena izango da, nolabait Gipuzkoako Silver marko estrategikoaren diseinua eta etorkizuneko espezializazio nitxoen izendapen bat egitea. Zertarako ondoren hirugarren fase batera pasatzeko aktuazio plan bat marko estrategiko hori erantzun bat emango diona eta gero, programan guztian zehar ekintzailetasuna bultzatu ahal izateko. Erderaz komentatuko dut, en lo que respecta a la primera fase, se identificaron 5 ejes tractores que permitían una mayor conexión entre la oferta y la demanda, y que es válido no solo para la Silver Economy, sino que es válido para otros ámbitos de actuación también, ¿no? El ecosistema lo que nos pedía era, en primer lugar, la necesidad de crear una especie como de unidad prospectiva inteligente para obtener un conocimiento, una inteligencia al servicio del ecosistema que nos permitiera conocer, identificar los retos y las tendencias futuras en relación a la Silver. Hace falta un nuevo relato de alguna forma que ponga en valor también el concepto del envejecimiento saludable, el concepto y esa línea, ¿no? Sensibilizando tanto a la oferta como a la demanda, para poder impulsar proyectos de innovación estratégicos que den respuesta al reto del envejecimiento. También hace falta crear una especie como de comunidad basada en lo que es en innovación abierta que permita una mayor conexión entre los agentes multidisciplinares para poder compartir ese conocimiento, generar esa interacción, incluso evitar duplicidades en proyectos. También se resaltó otra de las características, el concepto de la ventanilla única. Actualmente existen muchos servicios en el mercado, que algunos provienen de lo que es la capa pública, otras de la privada, otras de la iniciativa social organizada, y hace falta una especie como de unificación a través de un punto de encuentro único para impulsar un polo empresarial y para poder ser referentes en el ámbito de la Silver Economy. Me voy a pasar a la segunda fase y voy a ir igual a esta diapositiva que es más representativa. A ver, en esta segunda fase tenemos como objetivo lo que es la identificación del marco estratégico, bai, eta zeintzuk izan daitezke Gipuzkoako etorkizuneko nitxo horien, espezializazio nitxo horien identifikazioa. Hortarako zer egin dugu? 188 eragileekin jarri gera harremanetan, eragile sozialak, ekonomikoak, administrazio publikoak denetatik, bai, eta hor eskubialden ikusten dezuten bezala, bai, egin dugu ofertaren mapeo sakon bat, bai, horretarako galdetegiak erabilitugu eta zuzeneko entrevistak egin ditugu. Orduan, lehen komentatu dituen aukera eremu horien ordezkari pilo batzuekin egon gera. Baina bati bat zentratu geha demandaren azterketa sakon bat egitez, bai B2C eta B2Bren arloan. Hemos profundizado principalmente en las necesidades de la demanda. En paralelo hemos estado con agentes intermedios que son claves vinculados con los ámbitos de oportunidad identificados, como son los clústeres, las agencias de desarrollo local y demás, y también hemos visitado algunas iniciativas que entendíamos que estaban más avanzados que nosotros en lo que respecta a la Silver Economy, pues para poder identificar buenas prácticas y demás. Entonces, fruto de todo ello, hemos sacado algunas conclusiones que además muchas de ellas son tendencias globales de la Silver Economy. Las que están marcadas las hemos marcado porque se han repetido bastante a lo largo de las entrevistas, es decir, al final hay una serie de tendencias Silver Economy, las sociales, hay una reducción de la brecha digital, hay un incremento de la solidaridad. Las personas quieren participar más, las personas mayores quieren participar más en las actividades lúdicas y sociales. Hay una tendencia también a crear nuevos modelos habitacionales, etc. Las tecnológicas, os puedo decir que han estado en todas las entrevistas que hemos tenido. Tanto lo que son las tecnologías aplicadas al hogar, como la telemedicina, dispositivos médicos, etc. Y por otra parte, en lo que respecta a la tendencia del mercado, vemos claramente que también se está dando un proceso de silverización de la economía. Existen pocas empresas que estén dirigidas directamente a este segmento de mercado, pero ya vemos claramente que las empresas empiezan a adaptar su propuesta de valor a este segmento. Y entre ellas han salido otros dos conceptos muy importantes: facilitar la accesibilidad en todos los nichos de especialización que hemos identificado. El tema de la accesibilidad y la usabilidad de los productos y servicios, junto con el diseño para todos, han salido en muchas de las entrevistas que hemos tenido, y sí que me gustaría recalcarlo.
Zer komenta dizazuket horrela, datu batzuk batea gustatuko litzaiguke zer, eta, Europako Komisioak 2035 urterako kalkulatzen du gutxi gora bera gure barne produktu gordinaren 1,32 silver ekonomiarekin lotuta egongo dela, eta hurrengo urtetan enplegu guztiaren 1,18 silverarekin lotuta egongo dela. Beraz, nik uste nahiko datu esanguratsuak direla. Saiatu gea nolabait silver ekonomiak Gipuzkoako merkatuan barne produktu gordinari aportatzen dion adierazle bat ateratzen, eta guri atera zaigu gaur egun 5,5 dala la aportación al PIB de Gipuzkoa, eta enpleguari dagokionez 9,2. Aurreratzen joango naiz. Zer gertatzen da? Merkatu oso zabala da, eta kriterio desberdinen baitan segmentazio asko egin daitezkela, eta segmentu asko topatu itzazkegula bai negozio eredu desberdinetan, bai B2C eta B2B-ren arloan. Laburbilduz, hauek dira demandaren eskutik jaso ditugun behar guztiak, bai? Eta orduan, demanda guzti hauek edo behar guzti hauek oinarri bezala hartuz, zer egin dugu? Ondoren sortu ditugu 26 fitxa, nun esplikatzen da, ze demanda, ze beharra egon dago segmentu horrekin lotuta, ze segmentuari bideratua dagoela, ze nazioartekatzen maila daukaten galdetegia erantzun duten enpresak, bai? Ze enpresak identifikatu ditugu Gipuzkoan, eta zerrolako distribuzio, komertzializazio bideak erabiltzen dituzte bere produktu hori aurrera ateratzeko. Horren baitan, behar horietatik abiapuntu bezala hartuz, espezializazio nitxo batzuk identifikatu ditugu, bai? Eta espezializazio nitxoien onduan dauden segmentuak aktiboak, fragilak edo mendekotasun egoera batean daudenak. Eta bukatzeko zer egin dugu? Nahi izan dugu espezializazio nitxoiek priorizatu en función de la masa crítica. Aztertu dugu Gipuzkoan. ¿Existe suficiente masa crítica para dar respuesta a esta necesidad? Bai. Criterio 2, alineación con las necesidades del colectivo Silver. Hirugarren kriterio izan da, enpresak adierazi diguten interes maila. Eta laugarren kriterio izan da, nolait ekosistema horretan topatu ditugun berrikuntza eta ikerketa proiektuak zartzarorekin lotuta. Eta gaina asko izan dira, 176. Beraz, kriterio hauek kontuan harturik, hauek dira Gipuzkoako espezializazio nitxoak, guk identifikatu ditugunak, kontuan harturik indarguneak, gure baliabideak eta bestelakoak. Bai, orduan, igual zentratu gaitezke pixkat, gainetik komentatuko dut, ez? El primer nicho es el servicios sociosanitarios y modelos de atención, y sí que es cierto que Gipuzkoa actualmente se encuentra en una situación bastante buena pues para poder proporcionar una mayor coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, porque existe un ecosistema por parte de la administración pública bastante amplio que ya está trabajando los nuevos modelos centrados en la persona, y en lo que respecta a la masa crítica de empresas, existen suficiente masa crítica de empresas para poder abarcar este nicho. El siguiente nicho sería la adaptación del hogar y las ayudas técnicas, es decir, también Guipúzcoa está en disposición de proporcionar productos y servicios para poder adaptar los hogares y así para poder favorecer la permanencia en el domicilio de las personas mayores, que es el gran reto. Partiendo un poco del diseño de las viviendas, incorporando los criterios de accesibilidad y aplicando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, etcétera, porque son realmente puntos fuertes de los que dispone Guipúzcoa. En cuanto al turismo, os puedo comentar que el turismo es otro nicho de especialización interesante, actualmente por el peso que tiene dentro del PIB de Guipúzcoa y porque el 47% de las personas que nos visitan en Guipúzcoa, en Euskadi, ya son mayores de 50 años. Entonces, en torno a ello, pues sí que merece la pena también hacer otra reflexión más profunda. El cuarto nicho sería los entornos amigables. Guipúzcoa está capacitada para crear espacios y servicios públicos que impacten positivamente en el día a día de las personas mayores, comprendiendo tanto los espacios urbanos como los rurales. Y por último, el quinto nicho, estaríamos hablando de las tecnologías habilitadoras digitales, ¿no? Las que hacen referencia a la inteligencia artificial, a la domótica, a la realidad virtual, etcétera. Es una de las fortalezas que tiene el territorio y hay que además
nik uste indargun importante badala noski, gero, jadanik ere, Industria 4.0-ren estrategia Euskadin garatzen ari danez, igual interesgarri litzeke, zergatik ez, envejecimiento 4.0 delako kontzeptu bat sortzea, es incorporar las tecnologías de accesibilidad en todos los nichos de especialización y crear una estrategia, para sacar todo ello adelante. La capacitación ha salido como otro eje transversal, no voy a profundizar en ello porque no tenemos mucho tiempo. Y luego ha salido también otro, que existe en el ecosistema de Guipúzcoa una serie de agentes locales que tienen capacidad de traccionar y de hacer llegar, por ejemplo, toda esta estrategia al entorno B2B. Estaría hablando de un Eroski, Laboral Cucha, BM, etc. Bueno, estos son los nichos de especialización y la conclusión es que a mayor accesibilidad, pues mayor bienestar de las personas mayores y también estamos incidiendo positivamente en la economía silver. Sobre todo si queremos implantar nuevos modelos de atención centrados en la persona, activamos un mayor empoderamiento y la participación de las personas mayores, es importante pues, que vayamos de alguna forma incidiendo en la aplicación del criterio de la accesibilidad universal en los entornos, en los bienes, en los servicios y productos en relación a todos los nichos de especialización que he comentado hasta ahora. Hor daukazute pixkat lasaiago irakurtzeko. Bai? Baina, guk ere gogoeta txiki bat egin dugu, ez? Eta, leheno xantiri entzun dio, beste batzu ere bai, eta guk zer egin dezakegu. Orain gu justu, hau da, marko estrategikoa, orain 3. fasearekin hasiko gera, zehazkia aktuazio plan batekin, bai? Orduan, ze konexio egon daitezke, adin berri, eta Eusko Jaurlaritzaren irisgarritasun estrategiarekin. Guk ikusten dugu hor, adin berrik, nolabait irisgarritasun espezializazio nitxoetan zergako elementu gisa bezala txerta dezakela, ez? Eta horretarako zuen laguntza, hemen zaudeten guztien laguntza ezinbestekoa izango dela. Aukera daukagu ere, adin berrik, silver ekosistema horretan, egongo diran enpresei eta sensibilizazio eta kontzientziazio burutzeko lanketa bat egitea. Eta hor, nik uste ere, beste aukera bat egon daitekela danak elkarrekin lan egiteko. Adin berrien eskutik ere badaukagu prestakuntza ibilbide bat. Irisgarritasun unibertsalen inguruko prestakuntza bultzatzea, gure kapazitazio itineraren bitartez interesgarri izan daiteke. Eta bukatzeko irisgarritasunean oinarritutako teknologiak garatzeko beste esparru politia izan daiteke. Orduan, nire ustez, edo behintzat adin berrien ustez, orain hasten da faserik politiena izango litzakela aktuazio plana. Orduan, aktuazio plana hori nolabait martxan jartzeko, lehenengoz, txosten osoa helaraziko dizuegu zuen baimenarekin, esaten den marko estrategikoaren azterketa guztia, eta bai gustatuko litzegukela, 3. fase honetan elkarrekin lanildo berriak, leheno xanti komentatu dituenak. Ahora viene el plan de actuación, las líneas de actuación con presupuesto, con no. Nik uste dut hor elkarrekin lan polit bat egin dezakegula. Zorregatik. Eta, demoraz justu xamar doazenez, urrengo izlera erimango dutitza. Ongiretzen bazaizu. Ados. Urrengo izlaria Gipuzkoako Foru Aldunditik dator, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzatik. Josean Amundaren dauku gurekin, normalkuntza programen arduraduna da Aldundian, eta oso ongi ezagutzen ditu normalizazio prozesuak nola garatzen ari diren eta nola garatu diren administrazio desberdinetan, eta baita ere, nik uste oso ongi ezagutzen dula normalizazio prozesu bat martxan jartzen dugunean beste eragin batzuk ere baditula. Eta segurazki irisgarritasunarekin dituen loturez ere hitzengo dugu. Eta eskerrik asko gonbitea onartzeagatik, Jose. Ederki, egunon. Azteko gauza bat argitu nahiko nuke, jakina nire ardurak teknikoak dira Aldundian, beraz hemen esango ditudanak nire iritziak dira, ez dira Aldundikoak, derrigor. Eta bigarrena, zorionak eman nahi dizkiete antolatzaileei irisgarritasunaren gaia agendan jartzegatik, ezta?
Egia esan, zu Josuk, esan zen edanean hizkuntz politika eta adimen artifizialari buruz hitz egiteko, harrituta gatu nintzen. Eta segituan etorri zitzaidan The Guardianen artikulu hau burura, ezta? Islandiako gobernuak benetako kezka dauka bere biziraupen digitalarekin. Islanderaren biziraupen digitalarekin. Eta kezka hori ez bakarrik Islandian, iraungitze digitalaren gaia Europako iparralde osoko gobernuen agendetan dagoen gai bat da dagoeneko. Bai? Espainiako adimen artifizialeko estrategia nazionalean espreski jasotzen da eta espreski lotzen da adimen artifiziala espainolaren garapenarekin, Frantziakoan ez zain beste. Gure inguruan pixkateitu naiz arakatzen eta Euskadien ez dut gauza hondirik aurkitu, baina Kataluniako estrategia nazionalaren barruan AINA izeneko proiektua onartu do Kataluniako gobernuak. Hain zuzen ere, katalanaren garapena inteligentzia artifizialarekin lotzeko. Bai? Eta lau zutabe nagusi ditu AINA izeneko proiektuak. Batetik, egitate batetik abitzen da, eta da, aro digitalean sartzen ez den hizkuntza desagertu ingo dela 21. mendean. Hori UNESCOk esena du, iaz, okerrez banago. UNESCOk aurrikusi du 21. mendean hizkuntzen 80% desagertuko dela, eta horretarako gakoa izango dela digitalizazioa. Digitalizatzen ez den hizkuntza desagertu ingo da. Testuinguru horretan, Europako aditu sare batek, Metanetek, 2011an azterlan bat egin zuen, Europako 31 hizkuntza hartuta, eta bere konklusioa izan zen, 31 hizkuntza horietatik, 20 desagertzeko arriskuan zeudela. Tartean euskara eta tartean katalana. Eta egoera hori ekiditeko, 4 hildo proposatzen zituen, 4 hildoiek. Batetik itzulpen automatikoa, badakit itzultzaile askori ez zaila asko gustatzen termin hori, baina ANIA proiektuan itzulpen automatikoaz hitz egiten dute, ahotsaren bidezko interakzioa, testu analizia eta hizkuntza baliabideak eskura izatea. Eta hemen segurazki gure testu inguruan irisgarritasun bikoitz bati buruz hitz egin beharko genuke. Alegia, eskura izatea euskeraz eta gure inguruan desgaitasuna duten gure bizikideek aukera izan zezatela aplikazio informatiko horiek edo inteligentzia adimen artifizialaren ondorio sortutako baliabide horiek euskeraz konsultatu eta erabili ahal izateko. Ze gaur egun euskeraz bizi nahi duen desgaitasuna duen pertsona bat ez da bigarren mailako herritarra, segurazki preferenterara ez da iritsi. Bestetik, ANIA proiektuan aipatzen dute sortzen dien ereduak, lizentzia librekoak eta irekian sortu behar direla, jakina egia zea bat, jardun publiko bati buruz hitz egiten, iniziatiba publiko bada eta alde horretik erabateko logika dauka. Lehentasuna ematen die ahots bidezko teknologiei, eta mahai gainean jartzen ditu hizkuntzaren soziologian azken bala hontan indar desiente daukaten bi gai,
Bata da hizkuntz berdintasuna eta beste da hizkuntz eskubidena. Alegia, katalanez bizi nahi duen Kataluniako herritar batek izan behar duela espainoliz bizi nahi duen beste biztanle baten irisgarritasun maila bera. Eta eskubide hori bermatu behar zaiola populazioari. Aurrerago, hainbat aplikazio mota proposatzen dira AINA proiektuan, eta ikusten duzu horietako batzu, zuzentzaile ortografikoak, itzultzaile automatikoak, chatbotak, eta hemen gaur egun Euskal Herrian lantzen nahi dien proiektuak dira. Pizkat atzera ingo dugu, 4 urte bakarrik, emakume hau Antonella Broglia da. Antonella Broglia ekarri genuen gure zuzendaritzan, gure hizkuntz berdintasuneko zuzendaritzak bultzatu zuen partaidetza prozesu batean. Partaidetza prozesu horretan, Gipuzkoako 50 eragile sozialek hartu zuten parte, eta izena zuen zer egin behar dugu desberdin eraginkorrago izateko. Azkenian, hausnarketa bat egin nahi genuen, azken urtetan euskalgintzak, bai instituzionalak, bai sozialak egindako ibilbideari buruz, eta aurrera begirako urratsak adostu edo mai gainean jarri nahi genitun. Prozesu horren ondorioz, 7 palanka identifikatu ziren, 3 urteko prozesu baten ondorioz. Eta ara, 4. da, Gipuzkoa hizkuntza ingeniaritza eta hizkuntza teknologia librearen erreferente izatea Europan. Alegia, gaur egun Gipuzkoako eragile sozialek ikusten dute badagoela aukera eta beharra Gipuzko izateko erreferente Europan. Bide batez, esan behar da, Antonella Brogliak dola 4-5 urte esandako gauza asko ematen zutena garai hartan pentsezinak, ja gaur egun errealitate direla, eta pandemia hontan azeleratu egin direla beraien erabilera. Horrek idea bat ematen digu nolako abila dan aidan garatzen adimen artifizialaren mundu hau. Orduan, erronketako bat hori da, guk komunitate bezala nahi dugu, ikusten dugu Gipuzkoa hizkuntza ingeniarantzaren erreferente izatea Europan, bai edo ez. Hori da, nire iritziz komunitate bezala hitz egin behar dugun edo eztabaidatu behar dugun gai bat. Bueno, ideia ez aparte, produktuak ere hasi gara erabiltzen administrazioan, ez da? Esate baterako, itzultzaile neuronalak eta gutxiago ahots teknologiarekin lotutako produktuak eta proiektuak. Egia esan, ez dut hitz egingo gehiegi itzultzaile neuronalari buruz, ze eguneroko lanian oso gai korapilatsua eta polemikoa da administrazioan, ez? Ematen du, honi daukadan pertzepzioa da, euskara zerbitzuetako langileen artean nolabait ematen dola zalantzan jarri dela bere estatusa eta gerorako eta etorkizunerako bideak ez daudela garbi, ez da? Ni bakarrik gaian sakondu nahi duenarentzat 3 erreferente emango ditut. Batetik, FITek, FIT da itzultzaileen nazioarteko federazioa, da itzultzaileen eliza nola bete esateko ez. FITek badu aldizkari bat, Babel izenekoa, eta Babelen 2017an adierazpen batean izan zuen itzultzaile neuronalak egoera disruptibo batera eraman zuela ofizioa. Disrupzioa da mugimendu bat batean gehatzen denean edo erabateko itzulinguru bat eman behar denean. Bigarren izango litzateke duela urte terdi, hemen bertan Carlos del Olmok eman zuen hitzaldia, zuek Elujarrek antolatua, eta itzultzaile neuronala konparatzen zuen ezkerraldeak 80etako hamarkadan bizi izan zuen eraldaketa industrialarekin.
Eta hirugarrena, Naia Zubeldiak, hau da Ziburuko itzultzaile bat, argian 2008ko azaroan eman zuen elkarrezketa niretzako zinez interesgarria. Bueno, niretzako bai hautsaren bidez eta bai testu mazen bidez egindako tratamenduak ondorio nabarmen batzuk ekarriko ditu hilabete gutxetan. Bata hau izango da. Elebitasun markotik alde egingo dugu. Bai? Administrazioan elebitasuna oso presente dago. Ematen du bakarrik bizkuntza jakinetan funtzionatu dezakegula. Eta aldi berean, bauzkagu bizilagunak, ez euskeraz, ez gazteleraz ez dakitenak, jakingo dute frantsesez, jakingo dute inglesez, portugesez, suahiliz, baina gure zerbitzutara iristeko aukereik ez daukatenak. Jende horrentzako iristeko aukera emango digute teknologia hauek. Eta bestetik, hau da ISO 9001 prozesuen araberako kudeaketa aurreratua. Iruditzen zait, 30 urtetan euskara zerbitzutan prozesu operatiboetan oinarritu gehala, alegia euskara ikastaroak antolatu, azterketak antolatu, itzulpenak egin, eta benetan erakunde bati balio ematen diotenak direla prozesu estrategikoak. Eta gaur egun prozesu estrategikoetan soziolinguistikan Euskal Herrian bi bete behar ditugu dagoeneko eskua sartu behar digunak. Bata lan mundua, bai? Eta jakina ikusita robotizazioak nolako garrantzi izango duen robotoiek euskeraz interretotzeko moduan egon behar dute, eta bi aisialdia. Bakarrik bereziki gazten aisialdia. Eta begira, MMO bidali zidan dola gutxi, dola 10 egun lagun batek, ez? Ze usten dugun egiten dutela gure gaztek, eta benetan zer egiten duten, ez? Eta niretzako itoan jotzen du, ez da? Orduan, niretzako galdera dira, nolako izango dira hurrengo belaunaldiko euskara zerbitzuak? 10-15 urte barru, euskara teknikari eta itzultzaile gehienok Gipuzkoan erretiro hartuko dugu. Jarraituko dugu itzultzaileak eta euskara teknikariak kontratatzen. Bigarrena, prestal gaude Gipuzkoan D ereduko administrazio bat garatzeko, euskaraz funtzionatuko duna eta teknologian bidez gainerako hizkuntzetan, ez bakarrik gazteleraz gainerako hizkuntzetan zerbitzu emango duna, gaur egun posible da. Bai? Bueno, Peio Jauregi, Abadia sari eman zitzaion iaz, 2008an. Peio Jauregik ekitaldi hartan botazon, Gipuzko osoa arigune bat izatea. Eta nahi okurritzen zaidana da, adimen artifizialak ezin aldu prozesu horretan pixu nabarmena izan. Adimen artifiziala asko lotzen da hezkuntza prozesuekin, ez da? Eta jun gaitezen arago, batez ere hezkuntza prozesuekin. Pandemia honek erakutsi badu zerbait da, euskara oso zaurgarria dela zenbait testu ingurutan. Esate baterako, euskara bakarrik entzuten dutenak eskolan. Adimen artifiziala ez aldaiteke izan gure aliatua jende horrengan aristeko. Jakinda batzutan egon daitezkela arrakala batzuk, genero arrakala batzuk, diru arrakala batzuk, eta elbarretasunaren ikuspegitik irisgarritasun arrakala batzuk. Bukatzen joateko, lehenxeago ere hitz egin dugu ekosistemei buruz, ez? Gure adinberriko kideak ekosistema hitza erabiltzen da. Hau da, etorkizuna eraikizeko Gipuzkoa taldean egiten den definizioa. Eta ni gaur hemen ezirtan nagoen tokian, 10 kilometroko radio bat egingo bagenu, aurkituko genituzke Gipuzkoan, adimen artifizialean haidien enpresa mordo bat, Euskal Herriko puntakoenak, unibertsitatea, eragile publikoak, ziur, izfe, eta bar. Eta lotuta berrikuntza palanken ondorio horiekin, ez altzaigu interesatzen lurralde bezala hemen ekosistema indartsu bat sortzea, euskeraz eta euskeratik digitalizazioaren arazoari aurre egingo diona. Eta hau prestatzen nahi nintzenian, ikusi dut
ikastaro bat antolatu zuela, duela 5 bat urte, informatikari euskaldunen elkargoak antzeko izen batekin, ez? Philip K. Dicken liburu laburura oinarri hartu, eta gero Blade Runner pelikula emango zuna, ez? Amezan aldute androideek ardilatx elektrikoekin, ez? Azkenean gure helburu izango da androideekin euskeraz egin alizatea, ezta? Beraz, nire ondorioa da, ja bukatzeko, nik nire inguruan adimen artifiziala eta hizkuntza parekatzen direnean beldurrasko ikusten ditut, beldurrasko entzuten ditut, baina niretzako beldurgarriena izango litzateke adimen artifizialen trenari pasatzen uztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josean, oso interesgarria, etxeko lan batzuk ere utzi dizkiguzu, baina egia da, ez? Euskaratik nola eraiki dezagun, argi dago, euskaratik adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak erabiliz, askoz gizarte irisgarriagoa eraiki dezakegula, ez? Ez direla eskluyenteak, ez? Baizik eta euskaratik ere eraiki dezakegula. Eta, bueno, hurrengo hizlariari emango dio txanda, mila esker, eta hizkuntza teknologietan ere aditu handi baden pertsona dugu gurekin, Xabier Arregi. Isa taldeko koordinatzailea da, irakaslea, ikertzailea, eta Usurbilgo alkatea ere izan zen, 4 urtez, eta Usurbilgo alkate zela, saiatu zen, eta nik uste ere lortu zula, diseinu unibertsalean pentsatutako eremuak eraikitzen hizkuntza teknologiak lagun, eta uste dut horri buruz, eta beste gauza askori buruz hitz egingo digula, eta benetan pozgarria da Xabierrekin konpartitzea gune hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko Josu, eta eskerrik asko gonbita hau egin diguzuelako. Egia esan da, beti plazer bada zuek antolatzen dituzuen ekitaldetan parte hartzea, eta ongi esan duzun bezala, orain dela urte batzuk, Usurbilgo alkate nintzala, kultur ondariarekin zerrikusia zaukan proiektu bat edo esperimentu bat egin genuen, horri buruz hitz egitera nator, lehenbizi, eta batez ere horren ondorioz atera genituen ikasbide batzuk edo planteatzea baita ere. Harriaitz izan zen erabili genuen gaia esan dezagun esperimentu horretarako. Zer da harriaitz? Harriaitz esango nuke lehenbizi erakusketa irekia badela. Harrizko herri batean dagoen erakusketa ireki bat, hor ikusten dituzue, Usurbilgo Horma, Usurbilgo Dema Plaza, eta naizena zen, kultur ondare hori, Usurbilek zeukan kultur ondare hori ezagutzera ematea. Harriaitz ibilbideare bada, eta badu bere espazio fisikoa, eta espazio fisiko horretan daude kaleak, plazak, daude espaloiak, daude arlauzak, daude oztopo arkitektonikoak, denetari dago, herrian topatu ditzakegun gauza guztiak. Baina batez ere, esango nuke Harriaitz zerbait definitzen badu hori dela Harriaitz kontakizun bada. 1976an, horri irudian ikusten da, nola Usurbilen egin zitzaion omenaldia Udarregi bertsolariari, eta orduko hartan Remigio Mendiburuk eskultura bat egin zuen, eta eskultura hori jarri zen herriko gune-gunean. Hortxe genituen kulturgile, artista, sortzaile, ikusten da irudian, nola azalpenak ematen ari diren, jende ospetsua zen hor, eta ekimen hori Josean Hartzek bideratu zuen, batez ere beste herritar batzuekin batera. Beraz, ekimen horretan irudikatzen zen batetik modernitatea, Remigio Mendiburu artistak nolabait adierazten zuena, jasotzen zen baita ere tradizioa, Udarregik hori irudikatzen zuen,
Eta testuinguru hartan gainera gertatu zen, Ricardo Arregik halako alegato bat irakurri zuela, sekulako jartzun eduki zuena, euskararen aldeko norabaiteko aldarri politiko bat, ez da. Beraz, hor ditugu gure kontakizunaren 3 osagai oso garrantzitsu. Modernitatea, tradizioa eta aldarri politikoa. Eta hor daukagu nolabaite arrizko pieza bat kokatu zena, Udarregiren eskultura da hor ikusten dena, erabat pieza modernoa, erabat, nola esango nuke, atrebitua. Baina, antolatzaileek ez zuten inondik ere asmorik klub selekto bati begira edo egiteko halako ekarpena, baizik eta horri argazkien ikusten denez, herritarrekin partekatu zuten hori. Hau da, denei begirako ekimen bazen. Beraz, nik hor ikusten dudana da, modernitateari begira denok eta denontzat egindako proposamen bat zela. Ausarta bai, baina proposamena ikuspegi orokor, ikuspegi demokratizatzaile batez egindakoa zen. Gerora etorri ziren beste ekarpen batzuk, Zumetaren eta Lauaren arteko elkarrezketa permanente hori, etorri zen baita ere, Alejandro Tapiak egindako murala, kale artearen adierazgarria, eta horrekin batera baita ere represioa edo zensurare horra adirazita, etorri zen baita ere Carlos Zabalaren ekarpenak, eta horre ikusten dira Joxan Artze eta bihar Artze anaien arteko zera hori, komunikazio hori, txalaparta bidezkoa, beraz figura iradukitzaile batzu adirazia. Eta orain, galdera. Orduko hartan, esan dut, ez zela erakusketa hau antolatu nahi klub selekto bati begira, baina guk galdetu genion gure buruari. Gaur egunean herrin daukagun kultur ondari hori esan aldezakegu denontzat dela. Eta erantzuna izan zen ezetz. Eta hor alegin bat egin behar genuela, nola batxe herrian geneukan kultur altxor hori irisgarria eta inklusiboa izan zedin. Eta suerte auki genuen, Eluiar aldemenean eukitzea, suerte auki genuen Accessible for All gure inguruan zela, eta zer egin bertuen bauzure udalak? Altzuen neurrian aukera hori babestu eta sustatu. Orduan, Eluiarrek ekarpen teknologikoa intzuen, Accessible for Allek begiak irikiarazi zizkigun, eta erakutsi zigun zer den irisgarri eta inklusibo izatea, eta alaxe, ekin genion, lehendik ernaldutako bidaide egitasmoari erabilpen kasu konkretu bat jartzeari. Eta esango nuke, neurri batean behintzat, ahalegin bat egintzala, edozein pertsonak disfruta zezan probetxu atera ziezaion harria hitz kultur ondare horri ezta. Hemen ditugu pantalla irudi batzuk, nun ikusten den adibez Adi Usurbil webgunea ja audioekin, erabat audioaren ekarpena nabarmentzen da hor, bestetik esate baterako irakurte erraztasuna lantzeko hainbat aukerare jarri ziren webgunean, baina webgunea zezik, gero webgune horretan oinarrituta garatu zen baita ere mugikorrerako aplikazio bat, ezta? Eta hortik jetxi daiteke. Zein dira aplikazio horren ezaugarriak? Lehenbizi, irisgarritasunari buruzko berariazko informazio zehatza ematen da. Bestetik, diseinu unibertsalaren 7 printzipioak nik uste arretaz zaintzen eta betetzen direla. Bai, zailtasun edo aniztasun funtzional fisikoa dutenei begira, bai aniztasun funtzional kognitiboari begira, eta baita ere ikusmen eta intzumen urritasunek dituztenei begira. Eta hor, esan beharra daukat, oraintxe bertan Joxanek hain ondo azaldu duen bezala, hizkuntzaren elementuak gakoa dela. Hau da, jendearen gana iritsi nahi bada, eta nahi badegu zerbait benetan irisgarri izatea, ezin diogu hizkuntzari itzuri egin. Hizkuntzak zentralidadea behar du. Eta alden neurrian denon gana iritsi behar dugu nor bere hizkuntzan eginez.
Bestale, apak noski lotuta dago mugikorren teknologiarekin, eta horrek ere zerpentsa ematen du, gero ondorio batean aipatuko dut hori, baina azkenean zenbait aukera lotuta daude mugikorrak, hau da, gailu fisikoa dituen ezaugarriekin, ezta? Eta hori ere egokitu beharreko izaten da. Mugikortasunari begira zer eskaintzen zen? Bueno, GPS bidez aukera ematen zen ibilbidea egiteko. Ibilbideari buruzko laguntza eskaintzen zen, bai oztopo arkitektonikoak gainditzeko, eta baita ere, nolabait artelanekin nolabiteko hartu emane izateko. Esate baterako eskulturak ukitzeko, edo horrelakoetarako aukera emanez. Karo, ibilbidea esaten degunean, kontuan hartu behar da, kontua ez dela espazio fisiko mugatu bat, baizik eta ibilbide horretara ere iritsi egin behar dela. Horrek esan nahi du, ingurumari guztiari begira ere, mugikortasun urriko pertsonen aparkaleku plazak kokatu behar direla, komun egokituak jarri behar direla, hau da, puntu kritiko edo zailei begirako informazio jakingarri eman behar dela. Eta, holako planoak eta bar jarri ziren. Entzumen murriztuari begira, batez ere landu zena zen, informazio guztia testu idatzitan eta mapetan islatzea. Euskarri hori eskure izatea. Eta ikusten duzue, azalpen xeak jarri zirela, nondik norajo adierazten zutenak idatziz ere. Ikusmenari aurre egiteko, audioa. Audioa da daukagun baliabiderik nabarmenena, eta audio formatuan jarri zen guztia. Intziren ahozko grabazioak, gizakiak egindakoak, baina intziren baitaren modu automatikoan, eta gaur egunean esango nuke, ia posible dela edozin hizkuntzatan audio formatuan grabazioa jartzea, ezta? Eta gero, urritasun kognitiboan, lanketa berezi egin zen testuak irakurketa errazeko formatuan jartzeko. Nik esan beharra daukat, niretzat hau gauza berria izan zela, enaukan honen ezagutzarik, eta benetan iruditu zitzaidan oso interesgarria, eta gerora jakin izan dut, benetan irakurtzeko eta irakurritakoa ulertzeko zailtasuna dituzten pertsonen portzentaia, edo ditugun pertsonen portzentaia 130 dela. Hau da, ez garari jende gutxiri buruz, hau oso gauza garrantzitsua da. Zer azpimarratu? Lehenengo bote prontoan hor izandako esperientzia horretatik, lehenik eta behin elkarlanaren garrantzia. Nik lehen esan dut hasieran, guk zorte handia eduki genuen alako jende zinguratuta lanean aritzeko, eta benetan begiak irikiarazi zizkiguten. Eta gainera, ikasi genuen baita ere, esperientzia praktiko arrakastatsu horrek izan zezakela eta izan beharko lukeela baita ere aplikazio praktikoa beste testinguru batzuetan. Gaur egunean, badakit jakin, Eluiarrari dela eta Linguatek proiektuaren barruan ere, badirela ja momentu honetan lantzen ari diren proposamenak kale irekian, ibilbide handietan eta horrelako proposamena lantzeko, posible litzateke baita ere, eta teknologia badago museo eta inguru itxietan ere egiteko, eta nik uste hor, aukera batzuk zabaltzen direla. Hemen dituzu, batek interesa balu, horre hemen aipatu ditudan baliabideen estekak. Eta orain pasako naiz bigarren partera. Zer ikasbide utzi digu esperientzia horrek? Hasieran, gai hontan sartu ginenean, gu behintzat, zure udalean, arte piezez hitz egiten genuen. Gurea zen, nolabait arte piezen altxor bat, objektuak ziren, objektuez hitz egiten genuen. Baina gerora, lan honetan aurrera eginala, konturatu ginen gure hizkeran jatzi, ez genituela bakarrik objektuak aipatzen, aditzak aipatzen hasi ginen. Eta gure hiztegira etorri ziren ibili, ikusi, iritsi, ulertu, ukitu, entzun, sentitu, aditu. Eta aditzekin batera etorri ziren subjektuak. Eta subjektu ez buruz hitz egiten dudanean, zu, ni, hark, edonork, haiek, denok. Hau da, nolabait giza dimentsioa eman genion egiten ari garen horri. Nik lehenbizi hori nabarmendu nahi nuke. Bigarrenik, eta Joxanen aurkezpena adituta gero, esandak geratzen dira hemen azpimarratu nahi nituen gauza asko, baina adimen artifiziala hitz egiten dugunean, nire ustez ezinbestekoa da hizkuntzari buruz hitz egitea. Gizakiok hitz eginez elkar ulertzeko dugun gaitasuna da,
Giza adimenaren adierazpiderik nabarmenena. Beraz, ausartuko naiz esatera, nekez egin daitekela adimen artifiziala hizkuntzaren eta hizketaren lanketa egin ezean. Eta hor sartzen dira, eta hemen aipatu dira behin baino gehiagotan, baina funtsezkoa diren aplikazio batzuk, itzulpen automatikoa eta ahots sintesia, eta baita ere guk probatutako beste batzuk, irakurketa errazeko testuak eta bar, hor tokia beharko lukete, beste hainbat aukerekin batera. Bestea da, zer gertatzen da giza adimenari, giza kendu eta artifizial adjektiboa jartzen diogunean. Nun geratzen dira pertsonak hor? Eta honekin bukatuko dut. Lehenik eta behin esan beharra dago teknologia inklusiorako erabiltzekotan horrek auto soziopolitiko bat eskatzen dula. Kontua ez da teknologoen artean lan egitea. Kontua da horre behar dula bulkada bat, bulkada politiko bat, bulkada sozial bat. Eta hor, derrigortuta gaude baita ere lan egitera. Lehen erantzunkidetasuna hitz egin da, niretzat funtsezko kontzeptu bada. Eta hor badira hainbat erabileraremu hemen atera direnak. Aipatu da mugikortasuna, aipatu da zaintza, aipatu dira hainbat arlo ezta. Bigarrenik esan nahi nukena da, adimen artifizialaren helburua ez dela makinak ahalduntzea. Hala, guk makinei adimenaren zantzu horiek eman nahi dizkiegu. Nahi dugu makinek nolabait giza adimenaren antzeko portaerak izan ditzaten. Baina hori ez da helburua. Helburua da pertsonak ahalduntzea. Eta beraz, makinen ikuspegi instrumental hori da inoiz galdu behar ez deguna. Hirugarren aspektua azpimarratu nahi dudana da ondorio hauetan, adimen artifiziala ez da jainkoa, eta ez da panazea. Zenbait momentutan, eta aplikazio zenbaitek izan duten arrakasta dela medio, badirudi adimen artifiziala denetarako eta dena ondo egiten duela. Eta kasik gizakia baztertzerainoko ahala duela. Eta hor esan behar da ez da guzti duna. Are gehiago esango dut. Arriskuak ere baditu. Esate baterako, desoreka sozialak areagotzea. Datu masiboen guztiaketan eta hoietatik ikasteko prozesuetan oinarritzen den adimen artifizialak arriskua handia dauka bazterkeria areagotzeko. Zergatik, edaten duelako bazterkeria islatzen duten testu eta baliabidetatik. Orduan, nolabait efektu biderkatzailea eduki lezake. Eta gero, ez dut aipatu, baina, hemen ere uste Joxanek aipatu dula, arrakalaren arriskua. Lehen egoera baztertuan zegoena, oandik eta baztertua eratzeko. Beraz, irisgarritasunen guztiz kontrako efektua lortuko genuke, teknologian erabilera desegokia egin ezkero. Eta ez dezagun nahaztu, horratzean botere harremanak daude. Eta beraz, guk neurrik eta kontzientzia edo burua hortan jarriz gabe, arrisko handia daukagu horretan erortzeko. Zer gehiago? Abaguneak ondo aukeratzea. Hemen eskarmentua badaukagu. Teknologia behar bezala, azkeneko transparentzia da. Teknologia behar bezala heldugabe dagoenean eta emaitzak behar bezain onak ez direnean saiatzea horiek implantatzen eta horiek erabiltzen horrek kontrako efektuak hartzen du. Beraz, jakin behar da noiz eta zer jarri behar dan erabilgarri. Nire ustez, tresnen edutasun digital importantea da. Burujabetza teknologikoa, hau da, geuretik egitea, geure beharren arabera, horrek ere irisgarritasunari begira sekulako garrantzia dauka, eta bukatzeko. Adimena aipatzen dugu, nik haunik gehitu nahi diot beste bat, irudimena. Ze askotan, gauza handirik gabe, baina gauzak zentzuz erabilita, emaitza oso lortzen dira. Harria hitzen ez dugu, adimen artifiziala bakarrik erabili, gauza batzutarako, beste askotan erabili dana izan da pixka bat, aplikatzeko borondate hori eta asmatzen jakite hori. Eta hoxe da, eta bukatu nahi nuke, eta proiektu hortan, adi usurbil, harria hitze bidai hortan lagun izan ditudan lagunei eskarrak emateko, benetan oso ikasgai interesgarri izan zelako, eta asko uste dute emaitza oso politak lortu zelako. Mi esker, Xaber. Proiektu horretan uste dut denok ikasi gendula askotan ikasi edan esan dut, nire behintzat teknologiaren begirada erabat aldatu zitzaiala eta irisgarritasunari buruz nuen ikuspegi ere bai. Mi esker, zeldearengatik eta laster arte.
Bueno, eremu desberdinak ikutzen ari gara, eta orain nolait eremu industrialera egingo dugu jauzi, mugikortasunaren sektorera helduko diogu, eta gurekin Irizarri Mobilitiko zuzendari komertziala den Txema Otero dago gurekin. Kaixo, Txema, ¿qué tal? Una onda, nahi. Irizar badakigu enpresa kooperatibo erreferente bat dela mugikortasun alorrean, eta badira urte batzuk mugikortasunaren esparruan jauze egin dutela, eta momentu honetan referentziazko enpresa bada alor honetan, eta segurazki asko dutela kontatzeko, seguru irisgarritasuna nola duten segurazki integratu abraien prozesuan eta ben produktuan, eta zein hobeto Irizarri Mobiliteko arduradun baten ahotik entzutea. Mi esker gure gonbidapena onartzagatik eta zure deitza, Txema. Gracias a vosotros por la invitación. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito de lo que es la accesibilidad desde el punto de vista de la movilidad urbana y en ese sentido, bueno, pues espero que lo que aportemos pues pueda ser interesante. Creo que me falta que se pueda compartir la presentación. Estoy viendo el panel de todos los ponentes, pero no veo la presentación. La pongo yo. A ver si te ponen... Listo. ¿Ya lo tienes, no, Chema? Sí. Se ve, ¿no? ¿Se ve y se oye? Sí. Bye. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar, vamos a hacer una breve explicación de lo que para nosotros es la accesibilidad desde el punto de vista de la movilidad urbana y quizás para un poco contextualizar bien la situación vamos a seguir una secuencia más o menos lógica de cómo hemos llegado hasta aquí, quiénes somos, qué es Irizarri Mobility y un poco cuáles son nuestras perspectivas de futuro. Bien, Irizarri Mobility es una empresa del grupo Irizar. Es la última criatura que se incorpora a lo que es el grupo Irizar, un grupo que, bueno, aproximadamente tiene un volumen de facturación en torno a los 800 millones de euros y que lo componemos unas 3.000 personas más o menos a nivel mundial. Como digo, Irizarri Mobility es la última incorporación que viene un poco a ser la culminación de lo que en su día fue nuestro proyecto de diversificación. Hicimos una reflexión estratégica y bueno, ahí es cuando decidimos que Irizar tenía que ser algo más que el carrocero de autobuses que todo el mundo conocía. Y en ese proceso de diversificación, bueno, pues se van incorporando diferentes empresas a lo que es el grupo, algunas directamente relacionadas con el mundo de los autobuses y otra, en principio, en aquel momento no tenía demasiada vinculación, ¿no? Por ejemplo, puede ser Gema en Lasarte o como puede ser Alconza en Verango, donde ambas, una hacía electrónica de potencia, sigue haciendo electrónica de potencia, y la otra se dedica un poco a lo que son los motores eléctricos, pero fundamentalmente para sectores marinos y offshore. Entonces, bueno, en aquel momento se van incorporando esas empresas y todo culmina o todo acaba focalizándose en Irizarri Mobility, que es un poco la expresión de esa diversificación. Entonces, empezamos a producir en el año 2016. Evidentemente es una empresa con un plantel de gente joven. Yo probablemente sea el mayor de los que estamos aquí. No me duelen prendas en reconocerlo.
Y efectivamente, pues bueno, pues con una formación muy importante, la juventud que viene a día de hoy, que forma la plantilla, tienen una formación realmente muy importante, unos conocimientos realmente a tener en consideración. Y bueno, y estamos ubicados aquí relativamente cerca de Donostia, a unos 20 kilómetros. Estamos en Aduna, en un desarrollo de un polígono nuevo que prácticamente hemos iniciado nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece Irizarry Mobility? Bueno, pues Irizarry Mobility fundamentalmente, como nos gusta decirlo a nosotros ofrecemos soluciones de electromovilidad. Quizás es algo más genérico que lo que podría ser vender solo autobuses, y es que efectivamente es así. Nosotros no solo vendemos autobuses, o en este caso camiones, como también se ve en la imagen, sino que nuestra oferta, nuestro core es ofrecer un sistema completo de movilidad, ¿no? En este caso concreto, a ser más específico, de electromovilidad. Incorporamos dentro de nuestro paquete pues también lo que podría ser la infraestructura de cargas, todo lo que es el Big Data y la gestión de la información de lo que genera dicha movilidad, y por supuesto pues todo el servicio postventa que viene después de la entrega de los vehículos. Por eso digo que nosotros lo que ofrecemos es soluciones de electromovilidad en general. Luego hay veces pues, que hay clientes que prefieren solo los vehículos, otros los menos, los que prefieren solo la infraestructura de cargas, otros los que solo la gestión de flota, pero bueno, en general nosotros tenemos, nuestra oferta incluye el paquete completo, ¿vale? Evidentemente todo ello, con tecnología desarrollada dentro del grupo, ¿no? Pues para eso justo lo que comentaba de la diferenciación de las diferentes empresas que componen el grupo. Como elemento característico o eje vertebrador de todos estos productos, fundamentalmente en lo que se refiere a vehículos, pues con unas características y unos denominadores común en todos ellos, pues evidentemente al ser eléctricos, el primer impacto en el usuario final es la ausencia total de ruido. O sea, al final, de hecho, hay que equipar a los vehículos con un sistema sonoro, precisamente para evitar posibles incidentes, precisamente por esa ausencia de ruido. Obviamente cero emisiones, propulsión totalmente eléctrica, y por lo tanto ausencia total de emisiones de CO2 y NOx. Norma fundamental en todos los productos de la casa desarrollados dentro del grupo, el diseño. Nosotros creo que somos una referencia en ese sentido, no creo que peque de falsa modestia si lo digo tal cual. Creo que tiene una componente muy importante en cada uno de nuestros productos, nuestra seña de identidad, y por supuesto en una de las características que se miden los vehículos eléctricos, que es la autonomía, ¿no? Entrando ya un poquito en detalle, que seguramente ustedes ya lo habrán visto por ahí circulando, en Donostia hay unos cuantos, por el resto de Europa hay más. Esta es la versión 2.0 ya, la segunda generación del primer urbano que sacamos allá por el 2013-2014. Esta, ya, insisto, es la última generación que apenas tiene un año de vida y que ya estamos suministrando en diferentes ciudades, como por ejemplo ahora tenemos varios pedidos que se están fabricando pues en Madrid, en Estrasburgo, en Luxemburgo. Hay importantes pedidos al respecto, y como digo, pues es una evolución ya de esa segunda generación de la anterior, pues evidentemente también con muchas de las mejoras que se han ido desarrollando en este tiempo, y que son muchas porque la velocidad de desarrollo y de innovación es muy alta en este tipo de producto. Quizás nuestro estandarte, nuestro buque insignia, que es el IE-Tram,
quizás no hace falta explicar demasiado con la imagen que están viendo, porque bueno, ya se identifica claramente con una estética tranvía. No deja de ser un autobús, pero con una estética claramente diferenciada e intentando adaptarlo pues a esa tendencia de diseño, como decía antes, que cada vez se va a imponer más, ¿no? En este caso concreto es una versión de 18 metros articulada y bueno, básicamente es una evolución de lo que nosotros entendemos de lo que debería ser la evolución de la movilidad urbana, concretamente en el aspecto de los autobuses. Y luego, una de nuestras joyas más preciadas, que nos genera muchísima ilusión y que estamos muy centrados en desarrollar el negocio de esta joya, como decía, que es nuestro camión, para la gestión de recogida de residuos urbanos. La particularidad fundamental es que es un camión, sí, pero con muchas sinergias del mundo del autobús. De hecho, esa tipología de cabina que se observa, para que nos entendamos, tiene muchos de los conceptos de accesibilidad que tiene un autobús urbano. Tiene un solo escalón entre el piso de la cabina y lo que es la calzada, y por lo tanto es exactamente igual que un autobús urbano. Y eso, desde el punto de vista de la accesibilidad en este caso los usuarios, que son las personas que están trabajando en esa recogida de residuos, pues evidentemente hace que le dé un atributo diferenciador con respecto a los camiones de la competencia. Si a eso le añadimos que además trabaja en modo eléctrico, en un contexto horario sensible precisamente a los ruidos, y dentro de ese entorno urbano, pues evidentemente se convierte en un producto innovador y que creemos que va a ser referente en el sector. Este camión lo hemos hecho en colaboración con una empresa muy importante a nivel estatal, una multinacional que se encarga, que lleva muchos años de experiencia en lo que es la gestión de residuos, como es FCC. Y bueno, nuestra idea es, ya este año, quizá la previsión era que haber empezado en el año 2020, pero debido a toda esta coyuntura de la pandemia, desgraciadamente, algunos de los concursos en los que ya estamos presentes y tenemos ya la adjudicación de estos vehículos, pues se han ido dilatando en el tiempo y desgraciadamente todavía no hemos podido verlos en la calle con la frecuencia que nos gustaría. Pero bueno, esperemos que ya poco a poco todos volvamos a esa cierta normalidad que nos permita de alguna manera visualizar, como esperamos, este vehículo en breve por nuestras calles, ¿no? Entrando ya en los aspectos propios de la accesibilidad de nuestros vehículos, al final, evidentemente, a la hora de diseñar, una de nuestras premisas es que el vehículo tiene que ser accesible para todas las personas, ¿no? No solo accesible, sino que además esa accesibilidad tiene que ser segura y de alguna manera con los mismos niveles de confortabilidad para todos los pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de nuestro core, parte de nuestra estrategia, y cuando diseñamos los vehículos, pues evidentemente es uno de los aspectos fundamentales a la hora de ejecutar esos diseños. Sobre todo teniendo en cuenta la evolución que tiene la sociedad en ese aspecto, ¿no? Quizás hace muchísimos años no había tanta sensibilidad con respecto a las personas con ciertas dificultades, tanto de movilidad como auditivas o visuales, y digamos, pues ante esa ausencia de sensibilidad, pues al final, desgraciadamente, pues eso obligaba a que mucha gente pues, desistiese de poder utilizar este tipo de soluciones, ¿no?
obviamente la sociedad ha ido evolucionando al respecto de una manera sensible y nosotros, evidentemente, tenemos que estar acorde a esa evolución y, por lo tanto, bueno, cada vez más se tienen en cuenta. De hecho, hasta, pues, evidentemente, está regulado y hay que cumplir ya con una serie de condiciones por ley para la homologación de los coches. ¿Qué sistemas embarcamos dentro de nuestros productos? Bueno, pues la tipología general en todos los vehículos que nosotros fabricamos para la movilidad urbana, en todos los casos, es el piso bajo, el piso bajo continuo. ¿Qué quiere decir el piso bajo continuo? Pues a diferencia de los autocares que hacemos, por ejemplo, en Ormaiti, en la matriz o las diferentes plantas que tenemos por el mundo, la tipología de este vehículo es un clase 1, es decir, es un autobús que desde su punto de acceso por las puertas a lo largo de toda la superficie del mismo no existe escalones y, por lo tanto, la movilidad es total dentro del propio vehículo. Además de esto, tienen la característica de que tienen un sistema de annealing, de arrodillamiento, que básicamente lo que consiste es que cuando tú llegas a la parada, cuando el autobús llega a la parada y va a abrir las puertas, el costado derecho, que es generalmente donde están las puertas de acceso, el costado derecho bascula hacia la suspensión de tal manera que el gap que pueda existir entre el piso del vehículo y la acera, pues se reduce en aproximadamente unos 7 centímetros aproximadamente. Y luego tiene un sistema de apertura de puerta para personas de movilidad reducida. Si os fijáis bien, tienen esos botones que están hacia afuera, dentro de la puerta, están precisamente orientados para... Su función es precisamente eso, ¿no? Pues que una persona desde el exterior pueda solicitar la apertura de la rampa sin tener otro tipo de sistema adicional. Ya bajando un escalón hacia lo que es la propia configuración de las rampas de acceso. Chema, disculpa, vete finalizando si puedes. 4 o 5 minutos tienes. ¿Perdón? Que vayas finalizando con la ponencia, tienes 4 o 5 minutos, ¿vale? Vale, voy un poquito más rápido, que si no es que me enrollo. Si no. Vale, gracias. Bueno, en cuanto a las rampas, bueno, pues un sistema de diferentes sistemas de seguridad, fundamentalmente el borde sensible, que lo que hace es que impide que la rampa se abra si detecta cualquier tipo de objeto entre el vehículo y la propia rampa. El suelo sensible, es decir, imaginemos que hay un socavón allí donde va a apoyar la rampa y hay una pendiente importante entre el vehículo y el punto de acceso, pues evidentemente tampoco va a permitir que ese acceso se lleve a cabo. Y obviamente las puertas tienen su propio sistema de seguridad que hasta que la rampa no está completamente abierta, pues no se abre. Dentro del vehículo, pues los diferentes aspectos, yo creo que esto ya todo el mundo está muy familiarizado en los diferentes vehículos. Aquí no es que sea ninguna novedad al respecto. Quizás desde el punto de vista de accesibilidad más innovador, pues pueden ser los diferentes pulsadores con los sistemas de braille y tal, pues para personas ciegas o con avisador acústico para precisamente solventar ese tipo de situaciones. Ya todas las barras y todas las sujeciones van acorde a la norma correspondiente, es la que acabo de mencionar, que por ley ya existe un reglamento específico para el tema en el anexo 8 para el tema de accesibilidad y que todos los vehículos tienen que incorporar. Y lo dicho, un poco todos nuestros vehículos, pues al final lo importante es la fiabilidad del mismo, el diseño, como hemos hablado, la personalización que nosotros hacemos ad hoc para cada uno de los clientes, el TCO, que es al final los costes operativos, que es lo que tiene que hacer rentable o no la operación, evidentemente es un tema muy sensible y al que prestamos especial atención, y fundamentalmente en la seguridad.
un poco nuestro claim, ¿no? For a Better Life. Al final, nuestra filosofía es generar vehículos, interactuar con el usuario final de manera que cada vez sean más cómodos, sean más seguros, más ergonómicos y por lo tanto más beneficiosos para todos. Y esto es un poco todo. Espero que haya cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Txema. Eskerrik asko, Txema. Argi geratu da, irisgarritasun unibertsalaren kontzeptua industrial eta gure produktuetan sartzea enpresari ere eta bere produktua jende gehiagoren gana iristeko eta asebetetza handitzeko balio duela, beraz, hortan ere, industriaren ikuspegitik ere uste dugu baduela ikuspegi, errentagarritasun ikuspegitik ere balio handikoa dela, ez? Gracias, Txema, y hasta la siguiente. A ver si nos podemos encontrar algún día físicamente. Seguro que por Aduna. Gracias a vosotros. Eta, beno, azkeneko ponenta dugu gurekin, Iker Goiria, Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendaria, lehendabizi, eskerrik asko Iker, gaurko jardunaldi hau babestu duzuelako, Argaolen turismoaren gaia aipatu da, eta turismoaren alorren, ez eta pandemiak eraldaketa betean duen turismoaren sektorea, ez da, baina aisialdiaz, nahi balin badugu, gizarte osoak gozatzea, mugari gabe, dudari gabe, ibilbide turistikoak eta nolabait itinerarioak eta diseinu turistiko egoki bat egin behar denean, irisgarritasun unibertsala hasieratik hartu behar da kontutan, ezta. Eta seguro bazabiltzatela arlo horretan, eta, kontatuko diguzu nola ikusten duzun alorra, eta, zurea da hitza. Bai, hortan ari gara, ez? Azken finean, badakizu, edo, eta hala izan behar duelako, ez? Hau da, ezakit bai, Joan, presentazioa? Hola izango? Bai, bale. Lehenik eta behin, eskerrik asko, ez? Baita ere, jardunaldia honetara, pixkat gonbidatzagatik, ez? Eta batez ere, gure lan apal honi buruz pixkat hitz egiteko aukera mateagatik, ez? Hemen gaina, pentsa ez bakarrik gu gaudela, baizek eta guk gaina ez daukagu expertiz horri, Accessible for All asoziazioarekin dihardugu elkarlanean, eta gaina hau prozesu bat dela esango nuke, ez? Ezin daitezke gauza guztiak eta helburu turistiko guztiak papatean egokitu eta papatean irisgarri egin eta lan horretan dago, gaina konbentzimendu handiz, ez? Esaten digute, ez? Zein da Gipuzkoako Foru Aldundiaren irisgarritasun estrategia? Ez dakit baino, Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia bera da, Gipuzkoa ezberdintasun tasa txikien duen lurraldea izatea Europan. Bai berdintasun terminotan, bai gini indizeetan, eta gure lana da pertsona guztien eskubideak albideratu eta bermatzea, ez? Horretan, eta hau, ejerzizio hau edo ariketa hau horren adibide bat da, ez? Eta albideratze tresna eta mekanismoak eskura zartzea. Eta horretan dihardugu proiektu honen bitartez, ez? Eta zein da turismo irisgarritasun estrategia Gipuzkoa turismoan, edo guk zertan ari gara nahin, ez? Hori, bez, Gipuzkoa destino de turismo accesible izan da dira, ez? Ez un punto de vista posizionamendu aldetik, ez? Gu referentea izan gaitezen. Azken finean, Gipuzkoa turismotik promozioan gabiltza, ez? Eta promozio horretan, gu horrela detektatuak izatea importantea da, ez? Eta gero baita ere, garantizar y hacer llegar toda la población el acceso a nuestros recursos turísticos. Azkenean zuk zeniona, berme hori egin behar dugu. Guk administrazio publiko bezala alden eta modu egokienean berme hori jarri behar ditugu, ez? Hiritarren esku, ez? Eta gurea hortan dago.
Eta zergatik apustu hau, zergatik, konbentzimentu gatik, azken finean, guk beti eta administrazio publiko geanetik, gure erantzukizuna handia da, lehen esaten genuna, ez? Eskubideak bermatzea, eta zori bakarrik, jendearen ongizatea, hobea izatea, ez? Eta hor, koherentzia horretan, proiektu honetan sartu gara, ez? Eta gaina Gipuzkoak, berak balio duelako, ez? Irisgarri izatea. Edo pintzat, turismo arloan bintzat bai. Hau da, hemen begiratzean, Miramar Jauregian gaude, leku toki hauetako bezalakoek, ditzera matea, edo bintzat denek izagun aukera horiek, ez? Eta era irisgarri alden enean, ez? Eta horretarako, guk lan bat egin dugu, edo lan prozesu bat hasi dugu, Accessible Forolekin batera, eta pixkat zertan diardun kontatuko dizut, ez? Hau, gaina prozesu bat emaitza da, edo prozesu batean oraindik murgilduta gaude, eta hortan diardugu gainek. Hau ez da urte batetik bestera egindako goza bat. Ni beti esan dugu, Roma no se hizo en un día, no? Hau berdina. Orduan, bere helburuak zintzu dira, tener una panorámica general del turismo accesible en Gipuzkoa, hau da, diagnostiko bat egin, nola gauden jakin. Gero, poner en valor las fortalezas en materia de accesibilidad turística y fomentar las sinergias entre los agentes integrantes de cada uno de los eslabones de la cadena de accesibilidad de turismo. Hau da, hemen ez bakarri daude turistak eta enpresak, beste transporte enpresa daude, eta beraien artean pixkat sinergia horiek bilatu, sinergiak eta pixkat horiek jokoan jarri, ez, azken finean. Hau da, sentar las bases para las planes y acciones futuras. Behin, diagnosia aukita eta playerrak ezagututa, oinarria jarritzagun pixkat aurreakoko akziotarako, ez? Metodologia, batetik, benchmark bat jarri genuen abian, hau da, beste toki batzuetan praktika honak ezagutuz, gero lan jardunaldiak ere egin izan ditugu, ez, agenteen tartean, bat egin genuen Igartza Beasainen, Igartza Jauregian, eta gero ere entrevistak, inkestak, sektoreko zerbitzu turistikoetako enpresekin, eta baita ere, erabiltzaileekin egin genitugu. Irisgarritasun beharrak zituztenak eta ez zituztenekin. Eta azkenean, DAFO bat, ez, egin zen. DAFO hau ez dut aditzera emango, bestela emango liguke honek, goizo zagoen tezkemen. Eta, pixkat, nahi bat zute, luzaraziko genizuke. Honen ondorio, estudio de lan honen ondorio zera gartzen da. Que tenemos que desarrollar e impulsar productos de turismo accesible que respondan a la demanda actual. Hori importantea da, ez? Gure beharrak jakin, eta behar horiek asetzen jakin behar dugu baita ere. Hori da gure responsabilidad, ez? Kalitatezko estandar batzuk generatu, produktu horiek ere kalitatezkoak izan daitezen, eta irisgarritasun materia horietan, ez? Azken ez zeozer egiteagatik kalitatea ez beharrak eta behar ez dituenen artean, berdintasun bat behar dugu hori generatzerakoan. Gero, impulsar la competitividad del turismo accesible en Gipuzkoa, o da enpresak, implantación de programas formativos sobre accesibilidad y pautas de atención a clientes con necesidades diversas destinadas al sector turístico. Hau da, gure enpresak behar horiek asetzeko prestatu ditzagun, ez? Apoyo a acciones que busquen mejorar las condiciones de accesibilidad de los productos y servicios en espacios turísticos. Eta baita ere, komunikazio plana bat egin dezagun. Kanpora begira eta baita ere gure enpresei begira. Barru eta kanpora azkenean. Aditzera edo gizarteratze hori eman dezagun. Nola gauden gu turismo alorrean eta zindien gure ekintzak errekurtso bakoitzean, ez? Eta, konklusio bezala hori, potenciar la notoriedad de Gipuzkoa como un destino accesible de referencia en término estatal e internacional. Hau da pixkat baita ere bilatzen dugu. Azkenean, ez dugu gastu behar turismoarekin
lurraldea posizionatzen ari gehala eta lurraldea promozionatzen ari gehala, ez? Eta zergatik ez promozionatu gu turismo irisgarri horre punta-puntako lurralde bezala, ez? Horrek ere erakargarritasuna baita ere badoka, logikoa den bezala, ez? Orduan, Gipuzkoa turismoa markari zentzu edo zantzu horiek, ezaugarri horiek asoziatzea, hori importantea da. Eta gero baita ere horretarako generazioak, fam tripak, blob tripak, eta press tripak generatu, ez? Azkenean ekspertuak ekarri eta gu ekspertuak gana jun, eta zein den ikusi haien percepzioa gure ganakiko, edo zein diren gure beharrak edo gure hobetze puntuak baita ere, ez? Hor detektatzen ditugu, ez? Gero baita ere lagundu bai tankera honetako eventuak, tankera honetako, ez, edo turismo jasangarria bultzatuko luketen eventuak, eta horrek ere gizarteratze prozesu horretan bere importantzia dutelako. Gero baita ere, turismo gida bat egitea en términos de turismo accesible, Gipuzkoantzako, eta azkenik posizionamendu lan horretan, foro edo bai estatua mailako edo bai internazionaletaten parte hartzea edo behintzat egin eta gero pixkat baita ere promozionatu eta referentzia hartu, ez? Gu beste alde batzuetara joten gehan bezala, zergatik ez behaiek ere pixkat guk hemen apalki egiten genuen deguna aditzera matearena, ez? Hori importantea ikusten dugu. Eta hori izango litzateke pixkat gu burutzen ari garen lana edo burutzen hasi garen lana, ez? Eskerrik asko aurkezpenagatik, Iker. Zuen estrategian edo turismo irisgarriagoa egiteko bide horretan, teknologiak ze paper bete dezake edo hor detektatu dituzu agian trakzio lan egin dezaketen teknologia multzo batzuk edo horren inguruan gogoetaren bate egin duzue? Harrapatzen gaituzu justo gogoeta hori egiten, ez? Azkenean gaur egun bizitzako alor gehiena bezala, transformazio momentu batean gaude, ez? Eta transformazio horretan, gainera, pandemia egoera honek zer egin du, transformazio prozesu horiek azkarragoak izatea, edo bintzat beharra hori azkarragoa izatea, ez? Orduan, turismo alorrean hori gertatzen da. Zein dira hiru zutabe importanteena gaur egun datorzkigunak. Bata da sostenibilitatea, bestea izango litzateke digitalizazioa, eta bestea da esperientziaen autentizitatea. Jendea mugituko da hiru alor horietan, ez? Eta, horrek emango dizuzurik posizionamendua gero munduan, ez? Eta logikoa da, gaur egun teknologia berriak, digitalizazioak mesede handia egiten digutela, ez, guri. Orain, aigea justo estrategia hori bilatzen, ez? Batetik jakiteko jendea noa doan, eta nundik, inglesak noa dijoazten, edo frantsesak ze toki dituzten gustuko, edo oferta horiek big dataren baita ere pixkate erabilpen horretan, ez? Nora di joan eta ofertak edo eskaintzak hobeto egokitzeko. Eta kasu honetan berdina genuke, ez? Hau segmentazio kontu bat ere izan daiteke. Adibidez, oain ere abiana hasita dago, edo adin berrirekin batera, Silver Ekonomiko proiektu bat, non baita ere segmentazio hori ikusten dugun, eta ze behar dituzten baita ere, eta behar hori gasetzeko, baina horretarako bai digitalizazioak tresna handiak ematen dituz. Baina hori guzti hori pentsatzen eta pixkate estrategia bat bilatzen. Hori ere ametitu behar dizut. Oraindik pentsamendu prozesu horretan gaudela.
igual hemendik 2 urtera esango nizuke hau eta hau eta hau daukagu, ez? Konkretuagoa, baina oraingoz bidean goaz. Oso ondo. Eskerrik asko. Zuei. Bide hau egiten eta hasi zaretelako. Eta, ikerren azken ponentzia amaiturik, ondorioetara pasako gara, ondoritzen baizue, miren sartu barrura, ikerren leku hartuko du, eskerriker, jardunaldia ere besteagatik. Eta, ondorioetara pasako gara, ondorioak edo, ez gara gehiago ere luzatuko, ordu batak direla, ordu batetan amaitu behar genuen. Zerbait komentatzeko, Miren? Ez, pixkate, ponentzia guzti lehenengo eskerrak eman, egizan oso interesgarri izan die, suertez gaina arlo ezberdinetako ponentziak izan dira, eta bezakit oso ikuspuntu ezberdinetatik jaso ditugu ekarpenak, eta, nik uste oso interesgarrik izan dira, guretzako, ez? Hola, pixkate ondorio nagusi bat ikusi duguna, ez? Eta Santi Pisonerok esaten zuena pixkat, ez? Badago behar bat, nolabait sozializatzeko, ez? Irisgarritasun unibertsala, egon bardula zentruan egiten ditugun diseinu berri guztietan. Eta ondo ulertu behar da, irisgarritasun unibertsala zer dan, ez dela bakarrik irisgarritasun fisikoa haratago dijola, eta irisgarritasun unibertsalak daukan beste erronka da, transversala dela, ez dela departamentu baten menpe dagoena, eta transversali horrek zailtasunak ematen ditu aurrera eramateko denak batean, joan behar dutelako. Baina beste alde positiboa bada baita, transversalidade hortan aurrera ateratzeko irisgarritasun unibertsala hori soluzio berriak behar ditugu, sobrena gaur arte erabili ditugun erramentak ez dira nahikoa izango, erraminta berriak behar ditugu, edo elkarlanean erraminta berriak eta lehendik zeudenak, eta hor digitalizazioak eta adimen artifizialak zer esan asko dauka. Eta, suertez gaur hemen esparru publikoko agente batzuk zeuden, eta pribatukoak bai, denak ikusten dugu pixkat hori behar hori, eta, azkenen ekosistema badago, elkarlanen ibili barra daukagu helburu horiek lortzeko, hori pixkat. Baita aipatu da ere, berrikuntza teknologikoa eta berrikuntza soziala, teknologiaren alderdi humanoa, biak ustartzea, askotan teknologiak ez badugu gizartearen onurarako eta pertsona zentroan jartzen ez dugu aurrera egingo eta ere gehiago, pasa daiteke arrakalak handitzea, teknologia duan abidura honetan pertsona asko geratu daitezke kanpoan eta kontrakoa lortu daiteke, orduan oso garbi izan behar dut, eta nik uste gaurko jardunaldiak helburua duzula. Bai, ez da itxun hartu erramenta bat eta aukerak dauzkalako apustu egitea, ondo aztertu behar da, eta nik uste baita ez dela baztertu behar orain arte erabili ditugun erramentak, elkarlanean jumar dutela denak, eta bakoitzaren gauza honak hartu, eta ondo aztertuta aurre atera, eta beti pertsona zentroan jarrita. Bukatzen joan gora, nik baita ere eskerrak eman nahi dizkiet berri bere udako ikastaro, EHUko udako ikastaroko antolaketa talde osoari, Ainoari, Aitziberri, Asierri, plazerra izan da bereekin lan egitea, Gipuzkoako turismo zuzendaritzari ere bai, jardunaldia laguntza batik, nola ez, Accessible Foroleko talde osoari, Eluiarko lankidei, Igorri, Isakoi ere bai, eta jarraituko dugu bide honetan, eta ezagutzaz, gizarte aldatzen eta teknologiarekin eta ezagutzarekin gizarte berdintzale eta irisgarriago bat egiten. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko.